Mm. Ah. Mm. Yeah. Yeah. Mm. Oh. Oh. Mm. Let's go and spread the word like Jesus face to face. Wherever 2 or 3 is gathered, we know God is in the place. You can't walk with God and be concerned about someone's race. None of us would even be here if it wasn't for God's mercy and grace. Can we just tear down the walls of the church building? Go out in the streets and preach to all of God's children. Can we just tear down the walls of the church building? Go out in the streets and preach to all of God's children. You walk around acting like the homeless don't exist. If you only fellowship with your people, that's a sign of being prejudiced. It's better to step out on faith than it is to take a risk. It's better to fast and pray than it is to make a wish. Can we just tear down the walls of the church building? Go out in the streets and preach to all of God's children. Can we just tear down the walls of the church building? Aleluya. Gloria a Dios. Usted sabut. Esto es un café o que le vive. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Finurtencia. Stephen Ansano, bendicionamente tremendo, mente glorioso. Muy buen día, mi hermano, aleluya. 23 de junio, rental Saints Sanita, Enskede, aleluya. Erlen, Eindhoven, aleluya. Finurtencia, aleluya. Gloria a Dios, la presencia de Dios, la prioridad. La presencia de Dios, la prioridad para nos tormentar. Tudo coisa que nós passamos dentro de roupas, nós compreendemos que Deus mesmo vontade, prioridade, nós somos a nós vivo, a nós de dia a dia, junto, de fora para nós juntos, em unidade, um acordo, tudo é glória da Baina Deus, santificado Deus, para nós como Filomena, sem helder, aleluia, sem Deus conosco, aleluia. Thank you, Señor, aleluya. Thank you, God, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Oh, alaba, ba, 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 setería, la, ba, 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 todo. Can we just tear down the walls? Aleluya. Baixa tudo muralha de bobida, de tudo situação, adoração também. Baixa tudo muralha abaixo, muralha de depressão, muralha de cansaço, tudo muralha que tu mostra desculpado. Evangelho que chega de boa família, de boa juna, gostam que aleluia, glória a Deus. Sí, Señor. Alabanza na nucala. Thank you, Señor, aleluya. Sandra damos, muy buen día. Dordrecht, Kenneth Mackay, aleluia. Hoje não quero Dordrecht, aleluia. Vamos palavra, stem de Deus. Stem de Deus. God's voice. Stem de Deus da prioridade. Aleluia. Stem de Deus da diferença feito stem. Aceita tem a presença de Deus, botanha de sua palavra, of é ângulo que vem ser capaz.
Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Santidad, oh Dios, momento tremendo, glorioso, bendicionar. It was this voice that took away my pain. Aleluya. Es sempre Dios que quita tu dolor. I'll never be the same. Aleluya. He Papi spoke come to Dios, me papi conosce Dios. in my darkest De los hour momentos de oscuridad, papi conosce, aleluya. that had so much power. I didn't know where the voice was coming from. Thank you, Señor. But I'm Aleluya. telling y'all, it was different than anyone. Aleluya. It was this voice Gloria a Dios, pertenece junto con nosotros, ser humano, para bom entero landa, bendicionar nos tinha kinana, rendolo sensi, prudencia, esta listo junto con nos cava, junto con di enskede, nos tin Steven Sano, di Herlan, junto con nos cava, nos tin Garrett Mackay, di Dotre, junto con nos cava, nos tin, aleluya, Janet Matis, pertenece, nos tin, in my darkest nos instrumento hour. Sandra Adamo, I di never heard anything Lodre, nos tin, that Filomena had so Veredina, much power. Ten Elder, nos I tin, didn't know Profeta where Zoraida, the in Dallas, voice was aleluya, coming in Miles from. Studio na Dallas, But I'm telling aleluya, y'all, gloria a Dios, it oh was sí, different Señor, than frente a anyone. ti, estem de Dios é diferente, hermano, It was this Ay, voice that was aleluya, different than gloria a the Dios, rest. sí, Señor. It was this voice Tremendo that menta, made me even 23 romanas, confess. Ooh, 23, it was this aleluya, voice that got me 23. through my mess. 23 de junho, Because of this aleluia, nos tudo vai ter. Janete, voice, mora I bom can dia, truly glória a say Deus. I'm blessed. Conta com a família, conta com a família Francisco, conta com o filho Paulo Jai. In my darkest Aleluia, tem a família hour, Francisco, meu Martin, de mente que bendicionar, Nathaniel, conta. Glória a Deus, voltar com os cursados, conta feliz na final. Os curta feliz em Cristo, aleluia. voice was coming from. But I'm telling y'all, it was different than anyone's. I hear it at home, Aleluya. I hear it at work, Glória I a hear Deus. it when I'm happy, Hermano I hear Rendolo, it when I'm preparamos. hurt. I hear it at Trabalho home, grande nos I hear Deus it também at assim de work. nós, I hear it dia when I'm 25 de happy, julho, I hear Rendolo. it when I'm Aleluia. hurt. He spoke Glória to a me. Deus. Sim, In my Senhor. darkest Esteve de Deus. Tem momento não I never difícil. heard Tem anything momento de escuridade nos vidas. Tem momento that had não so much power. Deus. I didn't know Aleluia. where the voice was coming from. But Aleluia. I'm telling Sairão y'all, Francisca, Suquete Francisca, aleluia. Assim na mencionet. Cada biaco bom mencionar na chanet, algo tem que suceder, pang, aleluia. Ai, me busca mi. Gloria a Dios, tremendamente humano, aleluia. Tata Santo, danke, oh Dios. Danke, Tata, oh Dios, por nos tur junto de mente que Senhor, oh Dios. Danke, Tata, oh Dios, Tata, para mi vida, vida de mi casa. Nos vida matrimonial, Tata, oh Dios, el canal que ministerio me bendicionar, oh Dios, Tata, por voluntad completo, oh Tata, nos como instrumento, bota tocar na bo pueblo, oh Dios. Danke, oh Deus, para cada que está debutou, oh Deus, Tata, cada que está permitido ministrar na vida, na casa, e todo na vida, na yuna, Senhor, oh Deus. Danke, Tata, para nos yuna, nos irmãos yuna, nos nietos, nos irmãos nietos, e danke, Tata, para tu ser querida. Danke, oh Deus, para nos casos, oh Deus, completo, oh Deus, Tata, mandeta para skipir, den Joshua 24, versículo 5, a mim como mi casa lo sirve, Senhor. Glória a Deus, Tata, palavra está proclamar em mente que nos casos nos subir, danke, oh Deus, para rental of saints, oh Deus, para minha prudência, danke, oh Deus, para Kenneth Mackay, danke, oh Deus, para Janet Marti, oh Deus, para minha frase, danke, oh Deus, para família Adamos, família Arsano, oh Deus, família, oh Deus, Bernardino, turca subir online, cara, em nome de Cristo Jesus, Tata, peticionava o pueblo, ministrava o pueblo,
la ka pa palabra llega kami naman din nung puya ka tata awet un siyong limpo, un siyong nuevo, un siyong fresco, Dios, tata un cambio tremendo, oh Dios di gloria. Danke tata, oh Dios, pa profundidad y palabra completo tu día. Danke pa cada adoración que nos das y junto de unidad. Danke pa cada oración que nos das. Danke pa cada nombre que nos da benta. Dios, oración tata, oración pa nos pruebas, nos da bendición, oh Dios. Maestra para escribir en el book de Job 42, versículo 10. Mabisa Job, Señor oh Dios, a pesar que la reza para su ser que en su humano en tu tata, va a bendicionar double porción, en mente que nos turque, double porción de botata de nombre de Cristo Jesús, mi humano, un servicio bendicional, aleluya, gloria a Dios, amén, amén, tremendo en mente que está, tremendo en mente que está, bendicional, mi humano, aleluya, en mente que no está paipe. Por lo cual Dios tenga, aleluya, la que nos drenta, den soporta ng alabanza, mane ekepa nos así turmenta te, pandrenta den soporta, den su presencia. Aleluya, con agradecimiento, ama Dios, tanki pedia, ya me tanki paturkos. Soma, hopikos por a pasajera noche, hopikos por a pasar en tu hora, pero a ver me inta, sigo, voy a me tanki, pues, va a venir de unidad, ya me. De victoria, aleluya, llama Dios tanque, a tu voz. La vida va a ir una bonita, una casa, cuando tenga presencia de Dios, en su palacio, a reconocer que usted es Dios, aleluya. A reconocer que usted es Dios, aleluya. Ya me dan, hermano, ya me Dios tanque. Tengo presencia. Todo mundo se llama Dios tanque, patungkos. Tu gratitud me da en su palacio, en su presencia, nos tur juntos. Vamos a imaginar, romana, nos tur juntos de mente aquí, en el palacio de Dios. Turcos limpio, turcos tremendo, novo, tremendo, dormita, su misericordia, su compasión. Esta voz, dulce rica, también está bendicionada, saca, oh Dios. Oh, aleluya. Danke, tata. Aleluya. Gloria a Dios. Santifica el nombre de Dios. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Está mi Dios. Sí, Señor. Y mi lastimado. De corazón. Mi alabado. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Esto es Dios, aleluya. Lupila Fer, llama Dios tanque, podrán en su palacio, en su oro, salvo y senta pisa. Ven de presencia de Dios, tu alabanza, tu adoración, aleluya. Me danque. En su palacio, aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Yes. Gloria a tu nombre, mi Dios. Tú lo que tiene el templo de Dios, mi santo. Con esa botella tremendo, llamo Dios, danke. Aleluya. Danke, tata. Aleluya. Danke, Señor. Danke, Jesús. Pedía chao, pwede nos yunang, nos dieto na, nos terkirinan. Aleluya. Aleluya. Oswin Ignacio, tremendo, bota muito conhecimento aqui, llama Dios tanque, bota, llama Dios, Oswin. Estamos Dios, ya me danke, ahora que nos juntos de su palacio, su delante su trono, de unidad y un acuerdo, de un poder tremendo, botíalo está bendicional, aleluya. Gloria a Dios, los alabamos, Señor. Aleluya, nos alabamos, glorificamos. Bota mi Dios, aleluya. Mi estimado. Danke tata pa vida pa. Llama danke Dios, danke pa turcos.
En dolo, damos Diyos tangke paturkos, Kenneth. Damos Diyos tangke paturkos. Kubota merece. Oh Tata, los que donamos Aleluya. los que bendicionamos, Aleluya. ¿quién vota, mi Dios? Votanos Tata, votanos Señor, votanos Rey, nos Salvador y nos da bendicionar. Aleluya. En nombre del Altísimo, bendicioné junto con bebé, alza la voz y bendicionar a Dios. Aleluya. Reina. Bendición a Dios. Oh sí, Señor. Bendición a Dios. Bendición a Dios. Oh, alza la voz, voy a me le dan. Thank you. Hola que tiene sonido de agradecimiento. La que tiene turcos de La que el tiene sonido. sonido de agradecimiento. Aleluya. Aleluya. Tremendo, tremendo, mi hermano Vamos a dar estimado. un fuerte aplauso de menta. Aleluya. Y como aplauso bisa Gloria, Magali Dios. Miguel. Dios bendicionou Magali. Glória a Deus. Nós está sentindo falta, pero no saco botei. Thank you, Deus, para pedir Magali Miguel. Thank you, Dios de mente que o Espírito Santo guia de benunto conosco, Tata, engrandecendo o nome. Na buturo no glória para você num canal ministrador de Amsterdam. Tem vídeo se unem com cerca de seu neto na turco teronte de me começa a mirar luz resplandecer. Thank you, Deus, é dia chave, oh Deus, boa palavra, oh Deus, plus toque. Tata, passo dia te bendição, aleluia. Corda, chama Deus, thank you, Magali. Chama Deus, thank you, Deus, que Espírito Santo que guiabo para benunto com o romano tour. Tenha mente que para engrandecer Deus o nome para botar canal. Para ministrar todo diabo den caminho que não está reto, den caminho, oh Deus, que tu por ser querida. Quando essa palavra no meu turno dia lo tobla, tu lenga te confessar. Temos trabalho para te bendicionar, onderweg bij het trabalho para te bendicionar, luz, glória, resplandecer, da ko boya de nome de Yeshua, magali cada paciente ko boya ko patil ko nelo, lo senti algo tremendo, hay un toque especial, para saber luz que te começar a resplandecer de bobo, Dios, magali, dia bendicionar para magali, aleluia, un fuerte aplauso, aleluia, gloria, sí Señor, vampe. Aleluya. Henry ba no right no heilig no kay gloria a Dios no heilig. Set. No heilig. Arrementa Dios que bisabo algo tremendo de vida. Dios estimabo no heilig. Glória a Deus, timabo, casar, timabo, caso completo, turcos como tá, se passomba. Deus mira o coração, cabo, com o que roupa de Deus, então tem algo tremendo, tem algo que tem uma chamada grande, tata, tanque para potencial de abo, tem vida de nós, no ele, Senhor, eu tocai, tanque, ó Deus, é propósito de abo, Deus subir, tanque, ó Deus, para ministério dentro da sua casa, bendicionando, ele tocai, tá demente aqui, é a palavra de Deus que vira vivo ministrar, Senhor, eu tenho em nome de Cristo Jesus, podia estar bendicionado no ele, aleluia, não sei, Henry, dia tremendo bendicionar para o 23 de junho, glória a Deus, Espírito evangelista, vou vir, bendicionar a abo, o caso, você querido, vida completo, ministério de 23, caminho da Kubotacana, bacana, sempre, oh Deus, acendo luz grande de uma cara, ter tudo com o Deus, estimado, aleluia, mamira a boca, mamira, glória a Deus, Henry, glória a Deus, dulce rica, aleluia. Nós sentimos falta por 2 dias, pero também nossa oração dulce. Conta, tu gosta bom, tata tanto, Deus é mais que dulce rico junto conosco, vai na percender. É mais que Deus 23 de junho, dulce rica, pingo, Deus como porte em bem passou. Ele bem papido se junho, com o ser querido, turco teronte, Senhor, oh Deus. Tanque tata, pelo momento que eu te seta, com sua oração, com a meditação de seu coração de palavra, com o Facebook, é adoração, e nós todos juntos, tata, time completo, com a saliendo foi certo, que chama dulce rico, e cantante por trono, tata, tremendo como lo tuyo, Deus, te glória, tanque tata, tanque per contesta, tanque o Deus con lo qual coabotasi, tanque o Deus que tamo poder, tanque para glória de vida dulce rica, tata, tanque o Deus per caminho como dim, tanque para ter su trabalho eta bendicionar, aleluia, glória a Deus, e me inte que tata dulce rica ta bendicionar, e me inte que para Deus vira fe, quanto ministrate in vida dulce de nome di Cristo Jesus, tata, ministrate in vida dulce rica de me inte que, para que gloria debo manifestar onda que llegó Dios, el luz te resplandece, aleluya. Gloria a Dios, dulce, canta aleluya, passamos a gozar.
Ora ko kumison to kunos ni ki Espiritu Diyos sa pay po nila ti kamo som ting unidad ti lupit at Diyos sa Bisaya de bukin 42 versikulo 10. Diyos di ko yo pasombra mo aresa pa mo amo cerca rin na pa mo romano mo mi unang mita bendition na ko double portion a pesar de turcos como pera mita bendition na ko double portion de todo lo cual ko ting aleluya. Gloria a Dios dulce a double portion aleluya. Mabing ni tempo apropiado ya que tempo apropiado que dumaito ko tremendo día bendicionado por dulce, aleluya. Gloria a Dios, así na Señor. Tama Diyos, thank you naman. Papi ko Diyos, ng adorasyon po si adorasyon ta for welcome Espiritu Santo. Abri isyelo ng bukas. Tanggal ta sumiba. Lidiana, gloria na Diyos, tatanos ta ting rotatam si Lidiana. Lidiana sabina na, aleluya, gloria na Diyos, Espiritu de Diyos, kudagiyabo de Liana. Pabinunto ko nos ng grande sebo nam, Diyos to number. Tuna Diyos, turo no gloria po sa Lidiana po sa pamilya sabil, turo diya ting kutobla. Tuling ka ting kukomfort na mira transformasyon de Diyos, tebo ng mabira. O na mira lokal ko patakarga tong gloria. O na mira ang galang poderoso ko ta kampanaron, ti bukas ko boyunan ko bobida. Tut ko taron ti bodega kamba di Yeshua, tatatang ko Diyos Lidiana. Emainta ki pekti tres de yun o Diyos bendición na su casa, en su vida, en su trabajo, en su trabajo, tut camino cerca de tu protección completo, mil po kayo na su banda rin, just bin na su banda rin, pero cerca siya, no saco nada, no llega, pasó Lidiana, la protección de Dios, grande de movida, la llamada de el propósito de Dios de movida, el potencial de Dios como saco, como me está viendo un evangelista, aleluya. Tata, ministra, oh Dios, camina en comprender, ministra, camina del templo, ministra de su momento de oscuridad, oh Dios, o cada un día grita, bota el Señor, oh Dios, por eso me estimaba, aleluya. Gloria a Dios, Tata, un día bendicionaba, un chamar 23 de junio tremendo. En gloria, carnal, guiado el Espíritu Santo, tiene duro rumang, aleluya. Gloria a Dios, Tata, me intagi, gloria a Rey, ribo tu Rey, nos Rey. Aleluya. Nuestra esa que está ahí. Bisa Dios cuánto vos time. Pizza Dios cuánto vos time. Bobo tu tormenta nos te nos mestalante. El Espíritu de Dios te guía nos corta. El rumano to online. Payo tu kunang. Aleluya. Ma Dios thank you oh Dios. Aleluya. Aleluya. Tanque tata, oh Dios, estima Dios, pisa Dios, mi que mira vos han visto Dios, tata, nos estimamos, pisa Dios, que piepa mira se cuánto nos tu estima Dios, estimación de unidad, de poder, pisa Dios, tata, nos estimamos, no ser completo, ella madre más poderosa de Dios, de Jesús, te pisa, estimamos prójimo, estima Dios, cuentermo ser, aleluya, oh, aleluya. Gloria a Dios. Estima buen enemigo. Tur pasoma nuestro enemigo. Nos estima lang. Aleluya. Gloria a Dios. Pisa Dios cuánto vos estime. Aleluya. Gloria a Dios. Thank you, Señor. Aleluya, Tata. Thank you, Señor, oh Dios, di gloria, aleluya, poderoso bota. Salvación tu costa bindi botata, aleluya. Thank you, Señor. Sí, Señor. Ministra, Señor, oh Dios, aleluya. Thank you, Señor. Thank you, Tata. Ahora, Baba. Aleluya, Henry, tremendo Henry, aleluya, gloria a Dios, pisa Dios, cuánto vos estime. Aleluya, Tata, nos estimamos, aleluya. Sí, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Aquí, Tata, aleluya. Aleluya. Thank you, Señor. Pasemos. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Estima Dios.
Señor, portavoz. Al- Aleluia, Henry, nog steeds. Tremendo evangelist Henry, maar factory outreach daarna. Pastor Felix. Aleluya, potestanial, bendicionada, humilde, gloria a Dios. Comunidad nuestro Bang Richardson pa mi, así me mire, aleluya, Wilbert. Sangre de Cristo, Dios, y por tu cosa, y por tu dirección, aleluya. Gloria a Dios, en Chigay, Morbo, Dia, Groningen. No stay, en Chukulinche Mercera, gloria a Dios, tate, en Chubiso, Dios, cuánto vos te ve. No tiene nada por su secreto, papi con Dios. Papi con Dios, en Chundu ko puyedo por luz que da resplandece, nada. A tu testimonio está top, aleluya. Pa siempre, mis a Dios, cuánto vos te ve, aleluya. Gloria a Dios, cata sí, Señor. Aleluya, Dios, nos estimamos, Señor. Aleluya. Siete, la baba, siete. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Nos estima Dios. Nos estima Dios, pues somos sin Dios aquí con nosotros. O mi estima Dios, pues somos sin Dios. Póngalo botata. Sin Dios, no quiero botar claro, no está claro. Pues somos no lupita de onda no sabini. Então, poting declarar com vostime, com grande etapa de vida. Aleluia. Glória a Deus, sim, Senhor. Deus está por humana, da vega. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, sim, Senhor. Aleluia. Ala baba seteria la baba santo. Aleluya. Bota, Señor. Sí, dulce rica, bongo de trabajo, aleluya. Vos Dios. Aleluya. Bota, Señor. Votaré, vota Señor, votaré, votaré, porque Señor. Aleluya. Profeta Ruth Mila Medani, gloria, aleluya. Bombini, que me indicundo como romano tour, aleluya. Y termina bendición a 23 de junio, Ruth Mila profeta, no stay. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Nos estima Dios. Pasombra ciudadanar. Aleluya. No stay, romano. Bendicionar. Me inta tremendo que nos temos romano. Eugênio está passando. Thank you, Deus, para vida Eugênio. Thank you, Deus, para vida Eugênio. De me inta que passou. Eugênio está muito conosco. Está engrandecendo o nome por sombra. É glória, ba. Romano, é glória, ba. É glória, Abba. Tempo casa caminho botai. É celebre, é adoração, é celebre, cabe glória, Abba. É presença de Deus está caminho botai. Que como papia, que como assim, Deus te tende para contestar. Que como papia, o que Deus está em nome passou é glória de presença de Deus. Glória está caminho botai, é celebre, papia com Deus. Papi ko Diyos, bendisyon na po sa Eugene. Ahabo Monica, Jansen Rodriguez. Abo ko po kasama matrimonio, ito costa bendisyon na limang di Diyos.
Gloria na Diyos, Tata. Pwede mo trabaho, pwede mo kas, mo yun ang turta bendicional siya. Gloria. Gloria. Hallelujah. Thank you, Tata. Santo bota, Señor, oh Dios. Gloria. Presenza di Dios, gloria. Nadong po yeka kami na botaya hoy, pasoma te presenza di Dios. Hanggang lang takampan na ron ti bukas. Tiyang bukas, undok turport, turkosenting sanggar, proklama. Boholot iseta di hisopo. Bo palabra de meditación ti bukura sa palabra ko sa boboka. Que adoración ito, nos turde junto de un acuerdo, da hope itusi delante trono. Permite Dios ministrar en vida de mente que aleluya. Raúl Reimer, gloria a Dios, Tata, thank you, Dios, babi Raúl Reimer. Junto con nos, guiado el Espíritu Santo de mente, junto con nos, Tata, de presencia. Engrandeciendo bu nombre, mabutang kita, meu Dios, posee gloria. Aba, anto toca Raúl de camino de corola, pini, serguía. Todo Espíritu Santo, pini, junto con nos, tan kita, Dios, babi Raúl Reimer. Tan que Dios que te importa. Evangelio po sa ministrar todo llega de midi Ciro, de midi de Chuni, de midi tura rey morango Dios Padre en nombre de Cristo Jesús caso completo que viva de más de mañana de colegio en nombre de Cristo Jesús aleluya. Gloria a Dios, Tata, bendición a Raúl Remos de mente aquí, Tata, que somete su mes, Tata, o que se que abo mes, Tata, ministrar en su vida. Un toque especial, Señor, oh Dios, Tata, vamos palabra, oh Dios, tu prioridad. Y en un camino amante, no puede llegar a Raúl de mente aquí. Permite Dios, más profundo como, permite Dios. Que ya botilla pavo, Espíritu de Dios está caminando botay. Paso montamos o no está ronco lan, entierro está tu lan, se marcha por show, poner tu tonto con nosotros online ahora que me sabe Raúl. Kami Dios of this, Espíritu de Dios, tanto Dios está Espíritu. Donde sin nada botang Alaska, of Tokyo, of Chile, pero de mes un hora no está de unidad no acuerdo, Espíritu de Dios está caminando botay. Raúl papia con Dios. But Dios tende que como que tende de boca aunque Dios hace cosas, pero Dios que tende de boca que como que veas de vida. Ahora que bote oportunidad, la presencia de Dios está caminando por ahí Raúl. Papia con Dios Raúl. Na Lituana bota, okay, papia con Dios Raúl. Papia con Dios. Papia con Dios Raúl. Na Lituana bota, okay. Papia con Dios. Papia com Deus, papia com você, Cari. Papia com você, Cari, caminho do Tawoi. Papia com Boyunang, caminho do Tawoi, papia com Deus. Papia com Deus. Deus tem algo tremendo para o Raúl. Bote luz. E gente como está, algo grande passou sobre a vida, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Sim, Senhor, Raúl. Gostei. Ciro está bendicionado para você, Ciro convertir capa. Sirot Papa também um plano de hora. Raúl conta com ele, bendicionar Raúl também, aleluia, glória a Deus. Ora, ang papai vivo na Lituania, glória a Deus. Que estamos bem conosco, amigo Luis, que está restaurando Pablo, glória a Deus. Sim, Senhor, momento bendicionar Pablo Raúl, vemos, aleluia. Maria Alba Cristina, oh Maria Alba, aleluia. Ave Maria Alba, Dios bendicionado. Aleluya. Gloria a Dios. Thank kita to Dios pabidyo Maria de mente aquí. Thank kita to Dios Maria Cristina unto kuno Señor Dios mente kita Maria Cristina Monte. Di Groningen, aleluya. Gloria a Dios, Tata, mo palabra tem poder. É som mariba de também glória de bobar em sua casa de mente que somete. Atende de Espírito Santo pinho tu conosco. Acabou candela, Senhor. Para no momento que todo de nós e checa de dentro sua casa. Para sua casa tu bendicionar seu único sonhado no seu ministério. O Tata caminho de congratulando, Deus ordem de mim. Maria Cristina Papi, Deus tá som completo. Glória a Deus, Maria mente que vou bendicionar 23 de junho aqui. É a palavra de Deus, Espírito Santo Papi, como batente de Jeová vindo tu conosco. Ante de unidade um acordo, Espírito de Deus tá ministrar de embocador de abo, de embocado de família Adama, de família Sília, família Monte de Tur. Glória a Deus, dado Deus, é luz que está resplandecendo de dia, Javé, de vida Alfa. Aleluia, Espírito de Deus, Pai, pode lhe dar sabedoria, conhecimento, profundidade, boa palavra, turcos de abo, de vida Alfa, um dia bendicionava vos, de embocado, de trabalho, boyunang, como bonito ng êxito e prosperidade, tur dia de novo,
Andito para escribir de Lamentación, capítulo 3, 22-23. Aleluya. O Dios, su misericordia con compasión, que un día también está noble, la nos quita, aleluya, que día sabe, y bendición a llamarse, que también está, aleluya, moralba, un día bendición a Pablo, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Sí, Señor, aleluya, gloria a Dios, sí, Señor, aleluya. Kita aleluya, kami nabotay. Kita aleluya, presencia de Dios. Paso de Dios, corazón de Dios, gente no por nada, aleluya. Sí, Señor, aleluya. Kita aleluya, kami nabotay. Gloria a Dios. Alababa, seteria, alababa. Maria Alfonso Jamana, kami kumikasa, kami profeta sa Kroningan. Haleluya! Gusto mi kroningan, gusto pari ko na kroningan gusto lakabo sa kanyo, gusto pini, gusto belokot, gusto mi kroningan maralba. Oh, haleluya! Gloria na Dios, maralba, gusto mi kroningan, mi kumikasata mi kroningan, gusto mi belokot, kroningan, pagbisita, pari kami, pari iglesia, pari kami na to. Gloria na Dios, gusto bisitamos siguro, pasi orasyon, nos conversar, opitemos si mirotro, aleluya. Digani mi rin, mi família, no? Mi vizinha, mi família na yun na kita romana. Aleluia, glória a Deus. Ai, Deus, Maria Alba, mi kabisabo também po, mi mas grande a falecer anteira. Anthony a falecer anteira. Mabula ka família sa, paso nossa biba vizinha, e nanang, nossa lanto junto, anto, papakombo de Maria Alba. Amen? Glória a Deus. Daga família sa. Aleluia. Gloria a Dios. Ora baba sete, aleluya. Aleluya, gloria a Dios, sí Señor. Aleluya. Aleluya. Ora baba sete bebe siataraba santo robosos, aleluya. Gloria a Dios, sí Señor. Canta aleluya, Señor. Aleluya. Gloria a Dios, sí Señor. Aleluya, na Dios. Na Dios, gloria a Dios, profeta Indira ato. Harnem, gloria a Dios, tan quitado, Dios, pabidiin, profeta Indira ato, de me que un tu conozca, aleluya, danki, aleluya, danki Miralba, sí, así amén, sí, danki Miralba, aleluya, gloria a Dios, sí, Señor, aleluya. Aleluya, gloria a Dios, sí Señor. Aleluya, na Dios. Aleluya, gloria a Dios. Indirato, Arnhem ta bendiciona, profeta Indirato di Arnhem. Aleluya, bukas ta bendiciona, po serkili mo trabaho. Tu direksyon ko mo ba ko ay awit Diyos sa may permen ko mo aba para porta Diyos sa maneta para escribir en Isaías 45 versículo 2 ko ter Diyos sa pai mo dilanti abre porta ng dihero pasebar ng dibrong pabuyega de tesoro ng escuridad el lugar ng sekreto kami turendo menospreciar kami turendo papamalo ay ng Diyos talaga buyega pabo ping tesoro ng escuridad en el luz aleluya gloria a Dios ser humana. Bendicionalmente kita tremendo, humilde glorioso, humilde poderoso, sabe Dios un mensaje tremendo, aleluya. A nuestro Pai tem que book de 10 hechos não, pero tem não nuestro Pai tem book de 1. Trabalho com Jesus assim, esta manda nós não nuestro Pai não, para cumprir a palavra que nós escrever. Tu costas escrever, nada de homem, nada de profeta. Tu costas escrever, a nossa 13 assim não. No está puta nada del Pai, lo cual que depende del Pai de revelación en escritura, aleluya. Lo cual que depende del Pai de revelación en escritura, amén. Gloria a Dios y Dios tremendamente, que aleluya. Sí, Señor.
Aleluya. Sí, Señor. Ministra aquí, Señor, oh Dios, oh poder glorioso. Ministra, oh Dios, caminda, porque conocían, aleluya. Gloria a Dios. Ora baba siete. Aleluya. Sí, Señor. Tremendamente que nostro man Janet spike nesdame. Gloria a Dios, Janet. Aumenta peticionava a Janet, oh Dios, en luz resplandeciente, vos turbiendo más y más. Minha Francisca, vim palotjais ta bendicionar completo turbo ser querina turbo yunan turco toronti boa porta abrir completo que evangelho se ministrador de boiega caminha mandes no boiega cambia turco ora ba sete alaba santo aleluya gloria a Dios sí Señor ora ba sete alaba santo Dios ministravo tutto lo cual potativo, tutto lo cual soy hoy, oh Tato, Dios te incluyéranos de mente, que aleluya, gloria a Dios, Tato, llénanos, Señor, oh Dios, llénanos, Señor, oh Dios, llénanos con sabiduría, llénanos con conocimiento, llénanos para no estar completo, oh Dios, manera porque para no estar, aleluya, gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya, yes. Sí, Señor. Oh, Señor, así de que hermanos te reza, nos da thank you, Dios, para Sandra, atamos también de mente que te conocen, engrandeciendo con nombre, damos tu honor y gloria, aleluya, peticionamos a Sandra, como permite Dios ministrar y llenamos de mente que aleluya, gloria a Dios, Sandra, un día tremendo, peticionamos de mente que vos casi muy ser querida, como permite Dios, vai delante de Randolph dance que de, mi irmão estimado, papai. Randolph, Sánchez, por mi presencia estanista. Oh Dios, sacerdote, aleluya. Paraque ministerio fuerte, aleluya. Gloria a Dios, tata, mami, Randolph, Sánchez, prudencia. Tanque mente que guiado el Espíritu Santo, viniente, Señor Dios, que más tiempo, Señor, menos tiche, pero más tiempo, Señor Dios, llenando, oh Dios, dado su mes tortilla, con constante fino, llenando su mes tortilla, llenando su mes más con conocimiento, más con turco del nombre de Cristo Jesús, mente que Randolph, Señor, 23 de junio, Randolph como un porta, pasó yo, su nieto, una familia potencia, la familia estanesa, la familia Sánchez, duro Dios charo completo Amsterdam Alemania Grinau Alemania tanto Spijkenis Amsterdam oh Dios duro Dios del nombre de Cristo Jesús mente que su familia para Spijkenis te bendicionar su familia oh Dios de Amsterdam te bendicionar su mes te bendicionar oh Dios recibiendo sabiduría conocimiento ser llenar con más poder, oh Dios de gloria, cada step que te da arriba piedra, cada step que te da un camino para que llegue más cerca de vos, pues me sai potencial de llegar, el potencial de abundancia, ese camino glorioso, esa Señor que te llama, oh Dios de gloria, luz, resplandece sin la grande, pero cada llega, oh Dios de propósito de abundancia en su vida, tan quitado, oh Dios, profundidad de tu palabra, tan que, oh Dios, turco te ronche, te mira, en gloria, oh ta de gloria, de vos que tenemos subido, Dios, que ser protegido, oh Dios de gloria, mente que Randolph peticionaba da mi lugar estimado, peticionaba da como un sostén, como un filar, como un atalaya. Atalaya significa es soldado de un puerto de Jerusalén, con la vaca de mi Jerusalén, con la cuida curva, aleluya, gloria a Dios, para hombre como un atalaya, para con nos firme, oh Dios de gloria, peticionaba da Randolph, sea el pastor, Randolph, aleluya, gloria a Dios, por gloria a Dios para ministerio, gloria a Dios para comunión íntimo como te inquietata. Ahora que sí que papá apenas Dios te entiende, Dios que entiende más diablo, aleluya, thank you Señor. Thank you, Dios, que gracia de Dios te persigue, mundo como vai, para sombra, davo so más, contavo mesmo más, de sunco também vai te manifestar, aleluya, gloria a Dios. Un día tremendo, guiado el Espíritu Santo, nuestro hermano estimado. Aleluya, damos también con nuestro hermano, otro nuestro sacerdote, Kenneth, evangelista, Kenneth Mackay de Dordrecht.
Dos saltens que desse grandor, nos vai chegar evangelista, Kenneth Mackay, tres, aleluya, Tate Mainta, Dios de gloria, Magia Kenneth, espiritualmente, Kenneth, ministrando, Dios, junta que llega a Papa, Dios, junta que llega a Papa, ministerio de bendición, thank you, Dios, por lo cual como planta de romanchi, thank you, Dios, data, tu mente, sata, perseverare, non ti conoscata, ma sombra di un potere, ma sombra di un gloria, ma sombra, oh Dios, data, de romana, que te para firme, oh Dios, de gloria, aleluya, thank you, data, oh Dios, porque no te haya compondensado, Señor Dios, con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios, data, aquí, data, a pesar de tu cosa, esa, Señor Dios, ahorita turme, data, algo, cinco sos de tú, lo cual puntativo, cinco para que en el campo de Cristo, su tanto Dios, con purificación limpia, tanto Dios, de camino que te cana, data, tiene fruta de paciência, calado sem competidor, fruto do Espírito Santo, paciência, Deus tem, tem paciência, cana, tua sombra, moça, é poder de incubar, e babo, moça, com Jesus, de guarda Jesus, não perda paciência, siga por perseverar, siga dentro perseguição para sombra, Cristo, tá caminho da botai, sombra, tormenta, botei, o cheiro também caminho da botei, papi com Deus, cana, papi com Deus, para Deus ter sua vontade cumprida, papi com Deus, recebe poder, aleluia, glória a Deus, dada, un dia bendicionava, bocana, aleluia, glória a Deus, aleluia, assim, Senhor, oh Deus, evangelista, oh Deus, nos trabalhos que nós tomamos, Rosmila Medani, bomba Rosmila Medani, saqueta nos pan de cada dia, Rosmila. Que presença de Deus no coração quando nos casa e nos unam, tornando de unidade com a cuerda, corpo nos está formando. Glória a Deus, tanto a Deus. O Espírito Santo está ministrando em Cairo, Rosmila. Tanto a Deus que está poder de nuende. Tanto a Deus que está glória de nuende. Aleluia, Senhor, o Deus é meu íntegro, Rosmila, ser guiado do Espírito Santo, representando Cristo em seu caso. De família la cruz, de família Betânia, mas somente Deus que também vai dizer, Senhor Deus, aqui para turcos e a começar turcos nobre em nome de Yeshua Mashiach, me inta aqui, ministrar para sobre Deus Chalera, Deus Chave, Deus de manhã, ministrar o Deus trata de vida de romano, Deus trata para turtia mira algo diferente, turtia Deus trata como é botão nal como para tortir Jerusalém, me dá me inta aqui a cruz, família la cruz também bendicionar, família me dá bendicionar, Mustafa também bendicionar, boiuna como ser querido tur. Hay un toque tu día de nuevo especial, un día bendicionado para Brusmila. Aleluya, gloria a Dios, dateme integridad tremendo. Nos tin Filomena Bernadetta, me tin prende nel turme hinta, nos tin cubin delante Dios, llama Dios tanki. Pasomba Dios, no te stop de donos un día, anto cubin de salud que me turme hinta e donos vida y salud. Y llama Dios, nos tanki, en el nombre de Cristo Jesús, nos te junto. Junto con Filomena Bernardina por gratis y Dios, tanque para su vida, tanque para vida y salud, tanque para su una familia Bernardina, turco de ronte y de un herder completo, es unidad y un acuerdo de una casa, de un herder que encontró familia Bernardina completo, gloria a Dios, date palabra de voz bendicionar, la palabra de un toque especial, la palabra de voz ópico, escape, un camino manteniendo un proyecto bendicionado en los mil liberales, que me indique maravilloso, mira, pipanto ministrar un camino de Filomena, el nombre de Filomena es otra zona de territorio celestial, yo con ese cual te incubas, ormo papia o Filomena, con familia Bernardina, tu día te incubla para sombra, por esta papia, algasosos de movida, ante algasos de movida, sí que perseveramos bien de momento propia, de gloria, de lucente más claro, un día bendicionado, bocase, voy una completo, Filomena, bendicionado para firme, junto con el nombre de Yeshua, de Dios Chalera, de Dios de Aves, un mañana. Lo cual Dios comienza a Filomena movida, un tapa en vano, un tapa vista oferta para su gloria. Sí que perseverar, algo grande también sostener movida, aleluya. Gloria a Dios, danos a salir de nuestro país con nuestro román, aleluya. Gloria a Dios, Mila pers contar, gloria a Dios, tanto Dios por poder, tanto Dios por luz, tanto Dios por sanación, tanto Dios por turcos diablo que son de vidros, mila pers en dos tres, Dios ronte Jesús caso y uno, un de que está, Señor Dios. Sí que voy a ministrar, sí que voy a dar toque, sí que voy a transformar para sombra de gloria del costo vivo en nombre de Cristo Jesús, amén, de que bendicionado, daros mila pers palabra de Dios, ay, que cambia tu cosa. Nada que me excusa, aleluya. Gloria a Dios. Desde duro, Dios te amaba.
Kitushita pata kunti den cuerpo. Kitushita, oh Dios, pating nos profetas Zoraida como un canal, un sostén, un casar, un corona de su pastor, tu voz, un man, un güey, un profeta, un man, tu voz. All in one. Bendicionata, profeta Zoraida di Cas, profeta di Cas, ministerio vita bendición, aleluya. Bendicionata, profeta Zoraida como un canal, como un sostén, oh Dios, tan quitado, oh Dios, sabiduría y conocimiento tiempo en su vida. Tanto Dios, de lo cual como comisario en su vida, oh Dios, está tremendo. Tanto Dios, de camino, que te camino, camino de bendición. Tanto Dios, por poder y por gloria, por costeado. Téngame gente aquí, Señor, oh Dios, de glorios. Anquitada, lo cual el turco te digo, Dios, puto luz grande sendere, digo, profeta Zoraida, Dios, nos unan, nos nietan, nos cercarían, todo lo cual te digo, Dios, Dios, con sostén del ministerio, Dios, tanto como mi reche, amo, Dios, de gloria, lo cual como comentar en su vida, tan bendición, por sabiduría, por conocimiento, por profundidad, por palabra, aleluya, gloria a Dios, profeta Zoraida, un día tremendo, un día con sabiduría y conocimiento, un día más de un dimensión más alto, Dios, que palabra un profético papel en el ministerio, en vida de cada humano, en mi vida, Dios, como un canal, oh Dios, un canal limpio, puro, aleluya, gloria a Dios, date lo cual como comenzar, gente por pare la mezcata, gente que pensa, oh Dios, no ser condenada, sombra, tiempo llega, que te cae, pinta, ronche ministerio, que ronche cada rumán que tú conoces, para sombra, lo cual te recibe, que profeta te recibe, ser papiado en el mundo celestial, pasa tu cosa, por la Dios, la papia, todo su profeta, no. Ne pueblo, ne curva, aleluya, aveva incavisato lo fa. Palabra non mencionada del mundo celestial, fe mardi, fe ayer noche, fe, cada oración con nos hace de caso, que protección, que fronte humana, todo. Asombra, bíblico, está limpio en tu puro. Ese te gana tu puro. Limpio en tu puro, ante lo cual tú te escribiste ser mencionado. Nada, un poco trova voluntad de Dios. Cada gente va a portar un buen como que conoce, pero ahora Dios Papia no está jala cerca por. Ahora Dios Papia, Dios su palabra, arriba tu copo. Aunque nos palabra no gente y nada robes vini, para un pie de tropiezo, para nos, de ministerio, ante para humano que tonto con nos tormenta. Tapese Dios a forma, un profeta, ante que pastor. Y también te atende, lo cual que profeta papia, para poder ministrar. Entonces, escribí, nada de mí mesmo. De mí mesmo, este testimonio, puta cuadra que escritura. Profeta la meta mesmo coisa, nada de nós mesmo. Eu também cubo mesmo mente, cubo mesmo coisa, então eu cai aqui para somos nós também que escritura para compreender com assim a palavra da misa. Amém? Glória a Deus, humano tremendo. Bendição a profeta Zoraida tá, até ministério que dá, meu pastor mama profeta de ministério. Aleluia, glória a Deus. Thank you, Senhor. Thank you, oh Dios, pedía la llave. Thank you, oh Dios, por verdad que estás nos libres. Thank you, oh Dios, lo cual gente forma por cabo stop. Pero lo cual abo forma, Señor, nunca por stop. Un fin, Dios te comienza algo, te acaba tu cosa, tu última palabra. Amén. Gloria a Dios, está bom. É mente que está tremendo. É mente que está bendicionar. É mente que a palavra de Deus tem um caminho, oh Deus, também por um caminho. Sem Deus, vamos pensar aqui. Vamos pensar que sem Deus, nós passamos nada, sem bota, com nós lá assim. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Sim, Senhor. Bendicionamente que está. Aleluya. Gloria a Dios, pisa Dios, tata simbo, ta con nos lasi. Pisa Dios, simbo, gusto por vivo, Señor. Camino con Dios, saca nos meses de Dios, tu honor y gloria.
Pasoma tu double porción nos tiene o acuerdo de perseverar en su presencia. El revisa Joshua 142, versículo 10. No, Job. El revisa Job, versículo 42, capítulo 42, versículo 10. Aleluya. Job, aleluya. 42, versículo 10. Usted para mi profeta, aleluya. Gloria a Dios, sí Señor. Cuando dije que Job está humano, Job perde tus cosas, pero mira, malo. Pero primero el buque de Job acaba, capítulo 42, versículo 10, desde que Dios avise. Aleluya, ahora me que sabe, double por show, botamos tener, para pasar de muchas cosas, o como perseverar, para declarar Dios, que Dios triba tus cosas, a tu me que sabe, para declarar que sim, sin je, ponte por assim nada, a ver, resta Job 42, versículo 10, para compreender que con pavo, double por show, de mente que pavo, aleluya. Aleluya, gloria a Dios, sí Señor. Gloria a Dios, sí Señor. Y luego que Dios nos pase nada, de poder también está el poder. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Tayo gloria a Dios. Kasi po may sabi ba escritura. Según ba ministra escritura tabi na Bibo, ang kaparesim 50 ay pasa, 20 ay pasa, pero Dios na 13 su palabra pa ser menciona. Ang palabra escritura que Dios tunamo por mensaje, anto bumestesado de kiktimpabo et double portion award ki. Hallelujah, double portion pa mo sang katong rumang. Recostam ko sa passager, malesa, perdição finanças, água Deus que pisavo. Sim, a oração não como tá se babo amigo não, bem inimigo tur, foi yun. Double portion também para mo sa abos ako po na may Dios ka ba. Hallelujah, gloria a Dios. Hallelujah. Double portion pa nos cada rumano. Hallelujah. Gloria a Dios. Sin Dios está con nosotros y Job está pisado. Aleluya. Pero promete que Job acera, Dios explica-nos. Que tiempo nos, a pesar de los pasos de turcos, manera Job. Pero promete que si Dios está pisado, esta última palabra, hasta uma cosa que, botamos por som, mas uma perseverar, sem maleza, sem pobreza, tu como perde, até um regalo que é tucha. Double porção, aleluia. Thank kita to Diyos pa Lew Phillips, sir. Hallelujah. Lew Phillips, you are blessed this morning. This morning, Tuesday. This morning, 23 June. You are blessed this morning. Hallelujah. Gloria a Dios. Yes. Aleluya, turcos. Aleluya, sabor por show pa turbi romana, turco tonto conos. Aleluya, gloria a Dios, el poder de grande. Sí, Señor, oh Dios, tato danki, oh Dios. Danki tato, oh Dios, nos tabing, oh Dios, nos tabing junto, lami pa musiko tiki, cuando sa ating oración. Tato danki, Señor. Danki dinamente que nós trumang iraima, ariganta pedi uma oração pasuro pa suyo Emily Martina. Danki tato, oh Dios panemente que Senhor, oh Dios, nós trumang estima Iraima Heriganta pedi uma oração tata, nós tem unidade, acordo, para uma Iraima saia compreender, Senhor, tem unidade, acordo, poder, essa, Senhor, oh Deus, tata, pe glória, oh Deus, que está barrando, que tem sua casa, oh aqui, é presença que está dentro, Senhor, oh Deus, e nós também tem unidade, acordo, nós está gritando a Deus, tata, thank you, oh Deus, nós tur, piama na gritando a Deus, tata, thank you, oh Deus, para Emily Martina.
Thank you, Señor, oh Dios, para Emily Martinez, oh Dios, pidi salud. Thank you, oh Dios, Tata, oh Dios, Tata, oh Tata, para a voluntad de su vida. Thank you, Tata, oh Dios, para su casa, su ser querido, oh Dios, donde que está, Señor, su trabajo. Thank you, oh Dios, lo cual, oh Dios, Tata, irá imitar un porta, Señor, para tu lo cual, con ser ministra, oh Dios, llega de su vida y pai, oh Dios, na vida de Emily, Señor, oh Dios, thank you, Tata, oh Dios, para sabiduría. Thank you, oh Dios, abos aquí, Jesús, thank you, oh Dios, nos está bien, nos está proclamando Isaías 54, versículo 17. Tu yugo desigual, nada conotativo, Dios, nos no puede prevalecer la vida de Emily Martina. Y tú lo cual contativo, Dios, tu yugo desigual, tengo que tierra seco y nada ser condenado. Tengo oración así de unidad y un acuerdo. Oh Dios, de gloria, me inta que Señor, oh Dios. Nos te llamamos tanto, oh Dios, Emily también. Lo siento, Dios, Tata, lo siento para el alfarero Pini. Oh, Tata, voltee, prepare, Señor, oh Dios, son beta llamada. Que mamá te hace oración, Señor, oh Dios, Tata, algo grande te incluso de pasamos oración, tapaya, palabra también, pero tenga en mente que nos declara paz y tranquilidad y shalom. Entre Emily Martínez con su mamá. Paz de su dirección que te cana. Date llamada, Señor, oh Dios, sirvo su vida. La que el luz, la que Espíritu Santo, como se llega camino, tengo llega de impide Emily Martínez, me interquitada, oh Espíritu Santo, toma control y llene, Señor, oh Dios, para un toque especial. Ripetí, Señor, oh Dios, ripetí de ave, algo te incusoso de Señor, oh Dios, tan que con voluntad, con lo continuate que me inti que Señor, oh Dios, con nada niente. Aleluya, gloria a Dios, tata bendicionata. Emily Martínez de llave, su casa, su mamá, familia Martina completo, familia Martina bendicionada, su ser querido bendicionada. Tu palabra de Dios está bendicionada, ten vida, ten casa. Sangre de Cristo sobre su ventana, su puerta, onda que está, Señor, oh Dios, proteja toda oración así. Llamamos a nos turunto, hangul nam proteja 1000 pokay na su banda links, 10,000 na su banda rex, pero seguro cerca de nada puede llegar. Paso nos stay junto. La palabra de Dios está ahí delante de nos, tú, cerca de nada seguro. Aleluya, día bendicionado. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Santo alfarero, moldanos, Señor, oh Dios, alfarero Carlin Torres, nostra salifeos, tata grande, oh Dios, la nos turba y permanente. Pandem permanente, rumana, se conoce man Carlin Torres, dem permanente, aleluya, tata, thank you, Dios. Thank you, tata, me inta que, Señor, oh Dios, Carlin Torres, que ya adora Espíritu Santo, esa, Señor, oh Dios, caba, me inta nanta bendición, esa, Señor, oh Dios, nos tur de unidad de un acuerdo, tata, voluntad, en el nombre de Cristo Jesús, tata, thank you, tata, oh Espíritu Santo, que ya Carlin, Señor, oh Dios, que la ven para su pan de cada día, con te presencia, divo, oh tata, voluntad, para constantivo suceder, bendicionado, oh Dios, Carlin Torres, tenga inta que, Señor, oh Dios, caminho como porta para ministrar tortiche dentro su casa, paz dentro su casa, shalom dentro su casa, pide su yuna, su nieto, turco taronte, Dios, ser querido, tu tanto, Dios, su misma voluntad, está muriendo, oh Dios, para voluntad ser cumplida en su vida, tan quitado, oh Dios, se me integritado, por palabra de vida, pido algo nuevo, a suceder, bendicionado, ta carlinga me integridad, que zona de embocas, papia con Dios, vos a con los turtos, como espiritual, papia con Dios, manejo a hacer, la que toca de embocas, papi con Dios, vos es shelabri, ángel ta subibas, carlin, Dios que tende vos tem, turtia de nuevo, vos saca misericordia, vos saca compasión, nuevo, gloria a Dios, Dios también tu cosa, exacto tu cosa, y Dios estimado, aleluya, nos también, carlin, bendicionado, ta carlin, el día chado, Dios, Dios, su promesa, algo grande también sucede, Señor, carlin, sigue por perseverar, está limpio en tu pura, aleluya. Está limpio en vista de Dios. Aleluya. Que kukubini ribabon, lubirabo din amigo profeta. Toma contact. Panos po, yutabo, papi, pabosato ko, pabosaco, nos te kubo, spiritual. Unta, Dios está espiritual. Camina mo mes mira nos. Pero po comunicar se que solo con Dios se puede demo camina, pa. Nos mira ko espiritual. Amen. Bebe te pisa. Ora ko espírito difícil, pai se acabou asiano não.
paisay kasunan ko. Moserka rin ko ta cerca, ko ta pipa di presensya. Hallelujah, gloria na Dios, na lubid at spiritura na sa sina. Kaling, hallelujah, Diyos binusunabo rumang. Hallelujah, hallelujah. Gloria, Tata, thank you, Papi de Shudela. Shudela botei, gloria na Dios, Tata Shudela na arde inti kita de Amsterdam. Bendición a oh Dios, plantando tu mente, guiado el Espíritu Santo, viniendo oh Dios como un puerto, oh Dios, para palabra que ser ministra, para ministrar torte, de no materia se casutata, pasutata de impide salud, y su ser que Sheremi Paulina, y su Yusem, aleluya, tate trío que, tate la cabo comunicación, ta poderoso, la que unidad ta poderoso, tate la cabo gloria, ministrador, oh Dios, tortinos, contaminador de nos, jecate en casa judela, para su casa, tam, tu lo cual nakatasta mo voluntad, thank you, Diyos, pa supira, binidan tur, tata mo Espiritu Santo, tumo control, mas del nam, o tata ko tamo voluntad completo, aleluya, gloria na Dios, thank you, Señor. Dios bendición a Pablo, aleluya, gloria na Dios, aleluya, molda na, Randolph, Pastor, Ramiro Manstewan, Mirumana, esa kita, Randolph, Ramiro Manstima, aleluya, gloria na Dios, Pastor Randolph, gloria na Dios. Gani miraw pa ka ba rumang? Hallelujah! Panos ministra! Plano alpo sa ka, hindi gani miraw panos ministra. Kidushi ta Diyos ta, no? Costa spiritual. Unta ora ba miraw outro, turdia tursimnei. Spiritual eti mas poder. Anto ora nos mira outro, nos turunto ting gloria, no? Gloria na Dios, hallelujah! Gloria na Dios. Aleluya. Romano Lubida, Randolph Day present, dia 25 Juli. Aleluya. Keko. Pastor ng di orasyon. Aleluya. Gloria na Dios. Randolph, quartabon tayo. Quartabon, Diyos yung promesa de Diyos para traer porta. Tem ángel para traer porta. Revelación 3:20. Esta para traer porta que 30 cena como de tempo apropiado cerca de kita cerca de 30 aleluya andalo papupita ta completo borrecho ta na caminho romang aleluya gloria a Dios sí Señor aleluya Johnny gloria a Dios tata thank you Dios pabida Johnny Junior Tensi Eindhoven, tata thank you Dios, esta pedido oración, pero rumang you Dios, tata nuestro rumang stima, Juni, tata thank you Dios, pa subida, bidi sa lo, o tata turkos ti abo din subida, kaminda kita kana, ikaminda kita o Dios, mapalabo kami rapibu, gloria na Dios, tata mente kita bendición, aleluya, gloria na Dios, sí Señor, mente que Junior Tensi, te pedido oración pa sumama, tata thank you Dios, pa sumama na, bono bumama na, wakawa, no korshaw, banda bow, offer na Holanda, Bomesa, laganosa, thank kita to Diyos, pabili sumama. O pipili salud, tata kada kos kubili pa dyan, Señor Diyos, tata kung tatibo lo ser condena. También nos proclama Isaías 54, versículo 17, kung nada kung tatibo no profelecer po subiro, tuyo ko sa igual ting kubay tira seco, y lo ser condenado en nombre de Cristo Jesús, Johnny. Bumama ting forza, bumama Diyos, algo novo, abo te porta, Johnny, abo para, costa by bongko, bumama, gloria na Diyos, tate mente que Johnny, bumama ta bendisyon na. Thank kita to Diyos, tate kung su organo na lo funksjonabong. Thank you Diyos, su pia, su mana, su kabesto lo funksjonabong. Thank you Diyos, kasi sumama ta bendisyon na. Thank you Diyos, papita sa salud. Thank you Diyos, patinggal lang ko ta kampanaron te siya. Thank you Diyos, kita purifica que sangre, aleluya, en nombre de Cristo Jesús. Un día tremendo to bendisyon na pa bumama Junior, aleluya. Gloria a Dios, sí Señor, es un shonta de Dios, es un shonta de Dios, tata pasha bon shon de mente que Señor, oh Dios, aleluya, aleluya, es un shon de Dios, ate que aleluya, aleluya, nos rumang pastor, vano po, esta po, rumang tinigi rumang, nos idioma, bendiciona, aleluya. Aleluya, gloria a Dios, sí Señor, aleluya, gloria a Dios, sí Señor, aleluya, aleluya,
Ora baba siete. Thank you, Señor. Aleluya. Shabo. Stephen. Aleluya. Gloria a Dios, Pabidi Stephen. Stephen Ansano America di Herland. Gloria a Dios, Tato, Dios, pe unsyong ko baba sa riba Stephen. Thank you, Tato, Dios, familia Ansano, completo, Laika Ansano, Ser Ansano, Tour. Oh, Dios, familia America, no sa mention na namin Cristobal, number di Johnny, number 2 Romano, aleluya, gloria a Dios, Tato, bendiciona, oh Dios, Tato, oh Dios, de familia América, familia Claper, familia Cecilia, familia na oh Dios, familia Charo completo. Gloria a Dios, Tato, thank you, Tato, oh Dios, pamilo, oh Dios, Tato de Stephen. Thank you, Tato, palabra de boca vida vivo, Dios, que ministrando, Dios, te envíe Stephen su vida, su caso, Dios, su ser querido, Dios, turco, teronche, bendicionamos a Stephen de mente, que boyunan también. Thank you, Dios, como pastor de Stephen, un día tremendo, te bendicionamos, Pablo, aleluya, gloria a Dios, Stephen. Gloria a Dios, Dios bendicionado para Bruman estima. Aleluya. Cabo un show. Aleluya. Thank you, Señor. Sí, para mí. Aleluya. Gloria a Dios. Dice. Aleluya. Sí, Señor, viva mí. Tu santo, básamo un show. Gloria a Dios. Show. Aleluya. Está bueno. Gloria a Dios. Jesús Santo. Aleluya. Era más santo robosete. Aleluya. Oh. Aleluya. Thank you, Señor. Aleluya. Basa mo ang show. Viva mi. Thank you, Señor, oh Dios. Aleluya. Viva mi. Son de Espíritu Santo. Ashabo, son. Aleluya. Aleluya. Viva mi. Aleluya, Pampe. Aleluya. Sakit sumes. Aleluya. Adora a Dios, ya
Passou mo itong kandela kasi demente que ayaw may bisabo. Resa pa po pastor, resa pa po profeta, e candela que den queda tortilla bira grande, oh Dios, de gloria, aleluya. Esta voz, aleluya. Gloria a Dios, sí Señor, aleluya. Gloria a Dios. Preparamos Bible, Hechos 10. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, sí Señor. Comienzas a orar. De tu espíritu, gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Thank you, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Para você poder acabar de Pentecoste nossa sinigi. É poder que nós Jesus que nós guarda de você. Jesus que nós está guardando de você agora aqui. É poder. Aleluia. Poder que nós recebemos para cana de caminho. Para receber o qual. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sim, Senhor. Aleluya. Aleluya. Llévame, Señor, oh Dios. Aleluya, camino de poder, camino de gloria. Aleluya. Aleluya. Fuego, sí, Señor. Aleluya. Tan quitado, oh Dios. Tabo con mis aturcos, Señor. Dato nada riende, Señor, oh Dios. Tabo con mis aturcos, oh Dios. Tabo começar tu coisa, Senhor, oh Deus. Gente não pode começar nada. Aqui está Deus. Cantela sentir, Senhor, oh Deus. Te mente aqui, oh Deus. Aleluia. Más. De mi vida. Aleluya. Thank you, Señor. Aleluya, sí, Señor. Ministrata. Thank you, Señor, oh Dios. Aleluya. Aleluya, que para adoração que é caminho de tempo vida completo, sentir. Aleluya. Tur costing ko baixa pau, tur altar, tur corobes, baixa na pau, Senhor. Aleluia. Tú viniste por eso. Pídelo. Aleluia. Oh, desciende. Desciende como fuego. Y lléname de nuevo. Aleluia. Espíritu, desciende. Aleluia. Es como fuego que viene. Es como Aleluia. Lanto manso dimaka. Sipataraba katalaha. Ora. Más. Aleluia. Allá arriba como fuego. Glória a Deus, Papi Pacial. Bendicionava a mente que Papi. Fuego. Bukasi po yun ang tendraste po cercari ng tour. Papi, bakit i-bell me? Mintene nada mas divo. Aleluya. Gloria a Dios. Un día bendicionaba po Papi dia Jave.
Ora sono tutte attendendo la presenza di Dio, il principale di tormenta. Gozate costan papi, gloria a Dio, è stato un dia tremendo, un dia bendicionato per i papi su Iona, su Sercarina. Tata, danke a Dios que reconciliar su mes tempo presencia. Tata, pedir su paz y su tranquilidad entre cosas sotto de pero Tata, que te sigue para adelante de gloria para gloria y te dando dimensión poderoso. Aleluya, un día bendicionado para nuestro hermano papi estimado, aleluya. Gloria a Dios, sí Señor. Guarda un taboceta de hisopo, aleluya, tempo mana por culpa, aleluya. Gloria a Dios, como tiempo televisión, bote riba YouTube, tiempo televisión, bote mire live, aleluya, Como viento sopló aleluya. y un viento recio sopló Gloria a Dios, y llenó toda la casa donde aleluya. estaban Sí congregados. Señor. Ira baba baba se tere bebe y alaba con solo vosotros, aleluya. Es gloria, es poder, es constantativo, Señor, oh Dios, para ministrar. Espíritu de Dios Aleluya. está Sí, soplando Señor. sobre tu vida. Está soplando sobre tu vida. Pastor, está soplando sobre tu Sanquitata, sí, ministerio. Señor. Está soplando Sopla, sobre sopla, tu ministerio. sopla arriba el ministerio aquí, oh Dios. Sopla arriba el ministerio aquí, Señor. Aleluya. Sanquitata, sopla, sopla. Aleluya. Aleluya. Sopla como fuego. Como fuego. Y un viento recio soplaba. Y un viento recio soplaba. Y un viento recio sopló. Y los que estaban congregados, los que estaban sentados, los que habían creído a la promesa, los que estaban esperando al Espíritu Santo, dice que todos fueron llenos. Sopla el viento de Dios. Aleluya. Vienen las nubes Sí, de Señor. Dios. Y cae la lluvia de los cielos. Aleluya. Más, 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 más. Thank you, Señor, oh Dios. Aleluya. Aleluya, sí, Señor, oh Dios, de un poder, de un gloria, de algo Va a tremendo, descender Señor. sobre tu vida. Va a descender sobre tu vida. Es como fuego. Y lléname. Género de lenguas. Género Y de Señor, oh Dios, lenguas. manda tu mascarada de encupacaya, güey. Tu mascarada, tu ente falso, tu renda, o que buscamos debaixo, tu coianda volta, cai, ave, não me está para inferno, não me está para lake of fire, a verdade, tu mascarada, cinco cai. Aleluya. Você repreende Satanás, que te viene cada ende. Y de repente vino del cielo como un estruendo, un viento que soplaba, el cual llenaba la casa. Ahí está pasando, ahí está pasando. Pa, 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 pa. Hay gente allá atrás. La gente que está cayendo allá atrás, tráigalo aquí adelante. Es como viento, es como fuego, fuego purificador, fuego sanador, fuego de Dios. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Thank you, Tata. Ven como fuego, Aleluya. Sí, Señor. ven. Pastor, tu ministerio Sí, tendrá Señor. fuego. Thank you, Señor. Evangelista, tu ministerio tendrá fuego. Cacacamazo talabaja. Sala papaja. Pide, 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 pide. El viento sopla. El viento del Aleluya. Espíritu está soplando. Aleluya. Recibe, 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 recibe visiones,
sueños, propósitos revelados. Aleluya. Los días de Joel están en estos días ahora. Están cayendo sobre ti. El Espíritu. Santidad, aleluya. Y llena, Ora, Señor. baba, sete, aleluya. Llena, Señor, aleluya. Tranqui, Señor, oh Dios. Tranqui, Señor, oh Dios, llénanos. Ora, baba, sata, robo, sete. Ya la, santo, robo, soto, robo, ya la, robo. Es santo, robo, aleluya. Poder, Dios. El poder, diablo, glorioso. Aleluya. Christ, alabanza. Christ. Pa. Sata, santo. Aleluya. Maranang, sanet, sende. Aleluya. Que sopla para tu casa. Viento que sopla para tus días. Tus sueños te alcanzarán. Los Aleluya. propósitos de Dios en tu vida vienen. Aleluya. Lenguas Aleluya. de partida como de fuego. Aleluya. Lenguas del Espíritu. Gloria de Dios, sí, Señor. Aleluya. Gracias a Dios. Aleluya. Oh Espíritu. Esa debe de ser tu oración. Aleluya. Bebe soto. Se está poniendo Aleluya. profundo lo que está aquí hoy. Aleluya. Se está poniendo irresistible. Ministra irresistible. Aleluya. Alá, Shelama y Calabas, Diama. Aleluya. Aleluya. Ora baba sete ya la santo. Oh. Aleluya. Santificado Dios poderoso botaste. Oh, gloria a Dios. Glorioso botaste. Aleluya. Y ahora baba sete bebé. Oh, Aleluya. Thank you, oh Dios. presencia. Oh, sí, Señor, oh Dios. Presencia. Llénanos, Señor. Ora, Oh Dios. Sí, Señor. Llena, Señor. Aleluya. Llena, Dios. Llénanos, pídenos y unanos nietunan. Dátanos vida, unción de agua, Señor. Data Espíritu Santo completo, toma controle turco, Señor, oh Dios. Data cantera de vos, Dios. Aleluya. Oh, aleluya. Más. Señor, desciende como Aleluya. fuego ahí arriba. Comienza a tocar la gente ahí arriba. Padre, impacta sus vidas ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. Como un río. Aleluya. Alaba tanto, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Llenando tu vida, tu ministerio, Gloria pastor. a ti, Señor. Fanatismo, Oh, el Dios. fuego. Aleluya. Wow. Tata, aleluya, oh Dios. Ora baba sakara basete. Aleluya. Ora baba Es como sete. fuego. Oh, aleluya.
Thank you, Señor. Oh Dios. Gracias, Dios. Aleluya. Rabarabasete. Aleluya. Thank you, Señor. Oh Una Dios. vez más, díselo. Thank you, Señor. Aleluya. Ey, salama, sayama, hay. Y lléname de nuevo. Aleluya. Oh, Thank you, Señor. Aleluya. Sube tu voz. Aleluya. Desciende como fuego. Es un clamor. Sube tu clamor y lléname de nuevo. Aleluya. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego y Aleluya. como en el Pentecoste y lléname de nuevo. Aleluya. Espíritu, Espíritu, desciende. Lenguas, Alababa sete rebebebe. Alabasonto. lléname de nuevo. Aleluya. Espíritu, ese es tu clamor a Dios. desciende como fuego. Aleluya. Entre tú y Él Thank you, no Señor. hay intermediario. Aleluya. Pentecoste Thank you, Dile, Tata. lléname de nuevo. Llena, 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 Señor. y lléname de nuevo. Lléname, lléname. Sí, lléname, lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con Aleluya. tu Gloria a Dios. Thank you, Señor. Arababa sete rebesi ataraba santo. Oh Dios. Aleluya. Thank you, Señor, oh Dios. Llénanos como poder. Llénanos como unción. Llénanos con tu postiavo, Señor. Aleluya. Ora baba sete. Aleluya. Gracias, Dios. Sí, Señor. Aleluya. Thank you, Tata. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. Escucha estas palabras con tus manos arriba. Aleluya. Estamos aquí porque todos tenemos un sentir. Ser lleno del fuego del Espíritu Santo de Dios. Ser lleno del fuego. Levante esas manos a los cielos. Alabashenda, rabashanda, rabashanda, rabashanda. Aleluya. La santa la bratara basita rabakata la brahaya. Tarabashenda rabakita rabashanda rabashanda. Ramashenda rabasita rabasaya. Aleluya. Levanta tus manos al cielo. Thank you, Señor. Escucha esto.
Si como hombre de Dios y mujer de Dios pierde la sensibilidad a la presencia de Dios, nada de lo que usted predica va a tener sentido. Nada de lo que usted haga va a tener sentido. Usted siempre debe de ser sensible al toque. Venir abierto al Espíritu Santo. Aleluya. Abrirse a que Él haga lo que Él quiera con usted en esta casa, en este lugar ahora. Levante sus manos al cielo. Dígale: Espíritu, Espíritu. Escúchame. Hay muchos de ustedes que llevan largo tiempo sin hablar en otras lenguas. Algunos de ustedes se han dejado absorber tanto de los trabajos, tanto seculares como espirituales, que sus almas se han vaciado lentamente. Aleluya. Aleluya. Yo escuché algo de un hombre de Dios. Escucha bien, que él escribió un libro. Y él dijo: yo trabajaba 8 horas para esta empresa. Como Dios me llamó, ahora voy a trabajar 8 horas hablando en lenguas. Y duraba 8 horas hablando en lenguas. Sí, Señor. Cada 4 horas se paraba como un trabajo, comía, tomaba un receso. Aleluya. Y volvía a sus 4 horas más, solo en un lenguaje. Y él le dijo al Espíritu: ¿por qué hay que hablar en lenguas? Entre tanta teoría y tanta ética y tantas cosas, teología de la Biblia que muestran la bendición de eso, el Espíritu le dijo: uno fuera de allí. Le digo: porque el idioma de ustedes es muy por debajo de mi grandeza y tengo que prestarle un idioma para que puedan hablar a mi altura Abrirnos Bible. hasta que lleguen al cielo. Abrirnos Bible. No sé si usted entendió eso o Na no. Hechos ng 10. Aleluya. Panos by the Escritura. Amen. Levante esas manos al cielo. Aleluya. Panos by the Los Escritura. discípulos Hechos ng 10. predicaban con denuedo la palabra, pero no conocían al Espíritu Santo. Hasta que llega Pablo y le dice: ¿conocen ustedes al Espíritu Santo? No, ni siquiera hemos oído hablar que hay Espíritu. Le puso la mano y recibieron el toque de Dios. Levanta tus manos, aleluya. Ábrete. ¿Tú sabes cuál es uno de nuestros problemas? Que medimos la magnitud de un evento por el nombre de los predicadores que están, echando a un lado al Espíritu Aleluya. Santo, ignorando la operación Gloria del a Dios. Espíritu y sabiendo, sin saber, que todos los grandes predicadores Isaira pequeños, wanga grandes, tatasando que vengan, tanque, oh Dios, pa tienen Isaira que wanga ser de mente aqui. sostenidos por Él Oh Deus, para que las tatatame cosas caminhando ocurran. conosco, passava essa Senhor, oh Deus, Eles- que você te porta, Esa faça o aqui. caso e o ser querendo tur, Eu fui Senhor, oh na Deus, para cidade tormenta de novo, o e Espírito alguém Santo, me guia, dijo, guia subida para Senhor, oh Deus, subida alguém que me dijo, Senhor, aqui de han Senhor, venido grandes data, oh Deus, boa palavra, te prioridade, subida, você Usted no essa, lo conoce. junto conosco, de Yo le unidade, dije, a um mí no me acordo, conoce, algo grande, pero los yo vengo de con el tenha Dios mente que de 23 los Yuri grandes Isaira, predicadores. tiene A duro, él tiene sí lo palavra que conoce. Deus te ministrar beque. Levanta tus manos y di: Abre Espíritu, o Bíblia, Espíritu, Hechos Espíritu, 10. Espíritu. Para nós vai Llena, ter Padre. palavra, aleluia. Um dia bendicionar para Llena. Bisaya. Nós estamos contentes com o botei tremendo. Desciende como Glória a Deus, sim, Senhor, Levanta aleluia. esas manos de Glória- Dios allí. Habang isa bumana, Deus, aleluia. Thank you, Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, rumano, lá que nos vai. Espíritu, Espíritu. Glória a Deus. Ang palavra, abre mo Bible na, abre nos Bible na Hechos ng 10. Aleluia, Hechos ng 10. Para nos vai papia, vai ministrar, lo qual Deus quer para nos assim, amém. Glória a Deus. Me toca adoração mais, segundo nós está buscando lo cual que nos vai para primeiro, haciendo oração,
Ang tope palabra de Diyos, ang tope toca un escritura, un adoración más. Amén. Pues tú lo cual tengo que ser quebra awe, no está drenta, tenga presencia de Dios. Aleluya, amén. Yerarabasi kendorobo shikenda baba baba shanda. Yendororobo sikendereya baba baba sikendororobo shanda. Yanderebe yakasandorobo sikeyerebe shikeyera baba sanda. Oh Dios, nos tapara con confianza, o abotacunos y óranos, nombre de Jesús, abota pasha por tu rayo. Tem poder em nome de Jesus. Tem poder em nome de Jesus. Tem poder em nome de Jesus. Para quebrar cadena, quebra cadena. Quebra cadena, pa quebra cadena, quebra cadena, quebra cadena. Tem poder em nome de Jesus. Aleluya. Tem poder. Thank you, Señor. Aleluya. Tem poder. É poder, é palavra que tu vai ser ministrada. Agora que é poder em nome de Jesus, com a escritura. Também de vida e transformar tu coisa. Quebra tu maldição, quebra tu cadena, quebra tu coisa. Aleluia. Espírito na malo, na dor. Quebra a cadena, não, Senhor. Passa tu coisa boa, Senhor, oh Deus. Aleluya. Tan quitada, aleluya. Tremendo votar a Dios. Aleluya. Aquí. Espírito de sexo para ti, espírito de floera, espírito de rechazo, tú te cultivas los pueblos, espírito de maleza, tú te tenemos en boca cama, nos te declararán para fuego, nos te declaramos libres, en el nombre de Jesús, delante de un proclamar, en nombre de Jesús, nos está libre de verdad, libre de tu maldición, libre de tu dolor, pasa nada más. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Pasa nada, Señor. Pasa nada, Señor. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Si Dios está conmigo, nada, nada, nada no porta contra mí. Baixa na boa de oração, sim.
Aleluya. Confía que si Dios te cubo, nada no porta contra vos. Aleluya. En fe nos está proclamando. Thank you, Señor. Santo Robosete. Aleluya. Amén. Quebra cadena, quebra cadena, quebra cadena, quebra cadena, quebra cadena, quebra cadena. En el nombre de Jesús, Jesús, Jesús. Aleluya. Jesús, Jesús, Jesús. Thank you. Aleluya. Aleluya. Ora voy a alabar su presencia te va. Y tú lo que estás probado y alabar lo que muy vaya. Alaba Santo Robosete bebé. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Thank you, Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Mi hermana, abre el Biblia na Hechos 10. Panos by ding escritura, awowo. Amén. Nuestra by ding escritura, con lo cual Dios a papi también nos presella tormenta, amén. Gloria a Dios. Van de escritura de Hechos 10, antomita comienzan a Hechos 9, versículo 38. Amén. Gloria a Dios. No está papia, pues ayer no se le sacaba de 10, que me di, no está papia, que Pedro, que eso se dijo, Pedro, Abai, anto, el Abai, anto, na lida, Pedro Abai na lida, anto na tinha hambre com 8 anos dormir malo, a ser sana. Hopien turen ang japari aping, recebi ng sanasyon. Amen? Después, Pedro asigibay. Después, nangamanda yama Pedro. Ando dating senhora poderoso. Senhora que te ayuda turente. Senhora com coração de Deus. Amuri. Anto nangamanda yama natin ko Pedro ta dem vecindario. Natin ko Deus, o amo de Deus ta dem vecindario, amo transformar. O amo com milagre, com maravilhas, dortige. Anto nangamanda yame. Pedro ayega baita ng kambar. Saka turele pa fo, hinka suru dia papi ko Dios. Anto milagre ko grandes sos de mucho alanta, habl subo. Amen. E não stiga na 10. Amen. Pedro. Emesera mano nyo iglesia. Emesera evangelizando rende. Era yegina. Anto lo cual ko tin kusoso de kute voluntad de Dios administrar tortiche. Pues a gloria tem que manifestar. Não, nada de nós mesmos. Nós está um instrumento, nós está, humana. Me quer para mim, humana, conhecer bom. Nós não está se oração bisa, tá lá, nós está para o instrumento. Instrumento tá algo que não tá toca. Para gente entender. Como pensa Deus, tá me quer para o instrumento, tá me quer para o instrumento para Deus tocar. El pueblo tiende. A gloria de administrador de bo, tem vida de caminho de necesidade. Pastor, Jesús
Dios amanda disciple ng untan ng mes, Pedro no dapat asumir mas. Kantor dapat agiya, tur di Espiritu Santo. Amen. E Espiritu Santo da Dios mes, etabay ketubay tur kaminda, panos po conoce e gloria, panos po sa quem ta Dios. Pasoma un comprende ainda. Hope não atende, hope não compreende ainda. Lo cual, quando está sucedendo na vida, que glória de Deus. Ainda tem coisas mais grandes para suceder. Esse é depende da caminhada com Cristo. Deus está medindo no qual como tem que ser medido. Deus não tem nada 10, Deus não tem nada 100 euro, caminho da 10 só, vai onde. Deus não tem nada trabalho, caminho da bono por cone. Deus tem chamada grande pabo, pero entre lá cabo yegi nandire, pois uma toda chamada tem um preço para pagar pe. Amém. Lá nos compreende que nós estamos fazendo. Prometo que mires na 10 não saca pa. Que Pedro assim, pati dos pewak. Pedro uang sana ora na salifeja poder, na receber poder. Na awarta de Jesus. Receber poder, Pedro kuwang akana. Pai, transformar um homem paralítico a ser sana. Transformar inteiro pueblo. Pero não para um país será, passa de coisa. Tem que matar não. Pero Deus está sorry para ter homem, sabe, tem fariseu não cabeça não. Que homem na kita de Deus, sangka taket na busang bang. Asina e coisa na kita kana que Pedro no lupidas. Nota escritura aqui. Prome gente morta com ser ressuscitar calanta. Foi morto? ¿No? Después de poder de Pentecostés, ten hechos nan, gente muerto al ser alanta, pasa todo de Pedro a hacer mi gloria, a manifestar todo de Pedro, ten capítulo 9 de hechos nan. No te va a volver, ¿quién como un trabajo? ¿Kiko? Puta Jesús aresena não batido não. Depois de receber poder em Hechos 9, Pedro também é senhora na Dorga, é senhora que chama Dorcas na barrio Jope. Amém? Jope que tá, amém, tem capítulo 9. Primeira ressurreição. Promete que Pedro está sendo levantado fora de morte e glória manifestador de Pedro e lante Senhor que estima tu rende, que Senhor está um Senhor que estima Deus que está se bom que tu rende. Natuurlijk, ela paga que preço é gente que tempo vai assim, não? Amém? Lubida se marca esse na Hechos 9 da Papa disse, prometo que miresa na 10, nós tapai, prometo que miresa na 10, of não, la miresa pida de 10, bom? Interessante. Agora tava tem homem na Cesarea, Cuyama Cornélio, cinturão de lo que estaba a bordo llamado el batallón italiano, hombre devoto, que estaba a temer Dios, junto con toda la gente de su casa, que estaba a una hopi limosna el pueblo judío, que estaba a hacer oración. Carbón, me parena. Capítulo 9 a ser, carbón, nada siguiendo. Bible ta sige korang Bible ta paralel. Bible ta sige papia over the ehende na ku no tabati sa ku
Ele nang ku no conoce cópicos, pero não tem coração, não estima Deus, não atende de Deus. É Senhor que Pedro alanta fe morte, Deus alanta fe morte, tu Senhor que estava tá ponco o pueblo, tu rende tas time, eta tem bom coração. Amém. Deus te mostrava com o coração que tem. Deus time. Ela morre, promete seu tempo. Ela morre até ver Deus Allah, Deus Allah, e glória manifestar todo de Pedro lante. Amém. Então, no 10, capítulo 10, é sigue é mesmo direção que me dijo é humble que estava tão centurão que todo suelo de casa estava tata ajuda com limões também estima Deus que estava a fazer oração na Deus continuamente para 3 horas da tarde que me dijo Deus não tata 3 horas da tarde todo Deus estava a fazer oração. Amém? Depoimento com 3 horas da tarde. Não olvida. Es novo conosco. Kami do amo paralítico estava a sentar. Toda a tarde 3 horas da tarde na oração. Aqui está pista também. Deus da dos. Humble devoto que estava a temer Deus junto com toda gente não de sua casa. Que estava a donar limosna na pueblo não judeu. Amém? E que estava a fazer oração a Deus continuamente. Para 3 horas da tarde, ela mira clara de uma visão, ângulo de Deus a bem cerca de vice Cornélio. Entende? Penso oração. Penso continuamente oração. Tenha presença. Ângulo apresentaste que te. Esta papi que tu pai é buki hechos não com e anga te apresentar cerca po ora botin e comunhão de bo coração na Deus íntimo. Amém. E anga lá bise Cornélio a mim que bisabos de primeiro me seguir e anga ta einanang na bo porta pero limpi e puro e perseverança talaga 30. Bakron tipo, invaluável mes. Que catástrofe angle de 30 ainda. Pa sombra está batendo na porta espiritual. Por não te entende ainda. Ei, está é promessa na Deus. É corona. Bocasa. Tu é vontade de Deus completo. Esta parana é porte. Passou todo dia botar a presença de Deus. Todo dia botar a oração. Não está em vano. Passou vontade você. Nós tudo tem pecado, mas nós tudo está só na outra de Deus. Sua glória está manifestar. E minda. Tinha só não que está perseverado em sua presença. E minha criação não que está busca sua cara todo dia. E anga está para e não. Revelação 3:20, me está também mencionando. Lubide, Revelação 3:20. Tem revelação da papia over de era chega. Está para e não. Com esta cita right. Bota mais que o vencedor. Revelação não está papia ou visana são mais. Revelação da papia é ángel a llega. Bota palagi 30. Aqui, esta sim nós, é ángel que Amanda Felipe foi a Jerusalém para encontrar eunuco. Passou o eunuco estava com um coração limpo. Estava a fazer oração na Jerusalém. Com um etíope, mas ele não conhecia a escritura, ele não batizar. Deus Amanda Felipe vai encontrar na caminha. Dona sabedoria e batizar. Aqui te explica também, é ángel, que ayega se que são parão. Que ta soldado não tá. Soldado como judeu, que ta tra, como de romano não. Obrigatório.
un sentuarong ita, tuhambo halto, ting solda, ante tabisa. Cornelio, un sentuarong di lo que tayo gordi ama, batallón italiano y hombre devoto, kutaba ta teme Dios, junto con gente nandi su casa. Amen. Kutur su gente nandi su casa estima a Dios. Amen. Pero man, angel ay kasi kaya ang kipa sa mga kita estima a Dios. Etapa chipate yung escuadrón. Hombre kita bata para. Como, pero etapa tuna limos ta neutiw nang. Etapa putamos sa trapong batayong ko tapos kontra udiw nang, pero etapa tuna limos ta neutiw nang. Etapa kontra di orto que tatangayan di sa opisina pa sa etapa estima Dios. Etapa tuna eutiw nang limos na. Esung ko tatamester su enta, su enemigo. Etapa tuna limos na nanang. Mita boleres. Awar tapa tating humber na Casareya Uyama Cornelio. Un cintuarón di lo que tapa awar de llama batallón italiano. Amen. Un humber devoto que tapa teme Dios junto con su gente ng dikas. Hombre kita conoce Joshua 24:5. A mí con mi casa lo sirve, Señor. El hombre que estaba un cinturón, un hombre alto, un comandante. Como soldado. Que trabaja en orden contra Dios nang. Pero, la situación grande, el corazón que te tengo de Dios. Pues esta hombre devoto estaba una limosna na eutiw nang. Estaba tuna koy come, estaba un gente que estima Dios. Estaba teniendo amor, Galatas 5:22. Amor, estaba demostrar Cristo que está vivo dentro. En su casa. Y ángel aparece se caché. Jesús parece se caché. Da un hombre transforma. Si el ángel te parece caché. Entonces, ¿qué sos de? Fiando su pista ribe el ángel, él espanta. ¿Ves que Zacarías? Ahora Zacarías pa en el templo le ángel presentado delante, él espanta. Como wanta tinkunanse. Jesús ta tinkubini. Dios es camino que Dios ha preparado para la vida. Ten gustoso de. Babay, ten oración profunda con Dios. Porque tiene presencia de Dios, pe ángel 30 viene cerca vos. Va a encontrar el llamada divino, encontró el divino capa, pa sombra. El ángel con nuestra papi de Jeture Diana aquí. Está para. Waki como tengo kita fe den bokas. Waki como tina muralla. Waki como tinden vida. Pide Dios, tata. Aunque minta mira, pero tengo cueva, Que tengo un rey escondido. Saque pa mi kipa su garganta mo na Joshua di kunang. Pai fue rey ng pami den cueva. Ora Joshua nga gana. Ora 5 rey nga sa kabes. Papay pringa ko ng rey na ananito na ko amalakita na ko adonitur a sera kapes. Papay pringa ko Joshua mata tura soldat nang. 5 rey na nga ba esconde den cueva. Nang abimbiso Joshua rey nang may sabay esconde den cueva. Joshua na dili ko ng sere cueva. Sere cueva lang anay din. Habe me que bisabo. El rey que te escondido en bocas.
E rei demônio que está escondido por dentro da vida. Como não encontrar que está escondido de quebe. Joshua de Conandia a outra basta. Vai abrir porta, saque rei não vincune pa. Mina vai que rei não 5 rei nem. O 3 é de Joshua 8 vai que 10. Capítulo 9. Ela vai que rei não 5 rei não vincune. Joshua kita ng kabestrapa ng garganta. Sabi mo kibisabo. E angel que drenta. Botin seguro, completo, a evaluar por mês bom. Passou uma den e quet e den, kuting rei, eta sali ora que, posomba era esconde, o não saquetei, eta la cabo cana de caminho de Senhor, la cabo que robicos, espeta passava po. E tem e angel que não podrenta. Ai profundo com Deus. Ai deep com Deus. Você não tem cueva. Tem algo. Você tem vida. Pide por yun ko te bindem bokas. Pide por ser queri. Algo tem. Vean que no ainda. Anto boku resolve Angela. Na cierto cos na hopi tempo kaban to não pode ainda. Contra Dios da dicón. Dios lo vai revelar. Dios lo vai mostrar. Tu acepte. Anto tra ribache. Amén. Tem profundo com Deus. Bengal 30. Ambo kita ba mo devoto. Ambo santuarong halto riba ting halto ting soldanan contra boleto dio. Contra turcos per Dios te explicava que santuarong que estava da estima Deus. Tu enseñança para nós. Nos porta de situação, pero é completo. Mesterta tem a presença de Deus. Ambo estava tão situação de batalhão italiano. Pero o que tu pensa depois? E ambo devoto que estava a temer Deus junto com toda gente de sua casa. Até Joshua 24:5, tabisa, ame com minha casa, sirve Senhor. Ata nada não posso trober. Pero manang, nós estamos atendendo a adoração. Nós fazemos oração para tu rende. Tem unidade, acordo. E faluabo me estata. Vai profundo comigo. Portanto, não me não sa. Portanto, tem costos trobar-me para me llegar de profundo. Pero Deus revelava-me de minha vida. Mais profundo. Para sombra e cueva me seta limpi. Aleluia. La 4 te bisa, fiando su vista ribe ángel, y más espanta y él avisa, ¿qué pasa, Señor? Pasó un besa. Saco eco su casta de voto, un hombre razón. El ángel tinko ping, ante esta papi con Dios. ¿Qué pasa, Señor? E ela disse, do oração e boli mostra nang asubi vai dilante de Deus e estava a recordar nang. Amen. Deus abise. Do oração que boli mostra, aí ka dan saya, aí ka mi dilante. Aleluia. Deus que bisabo. Turcos tipo aí ka dilante de Deus. Tem algo. Romanos está muito tormenta. Do desejo de bo coração está depender de bo perseverança de fé. Lo qual o que papasso que pede bo you, não pede bo neto, não pede bo casar, pede bo ser querido. Tu está dependendo a pouco da presença de Deus. Passou me se está limpi, túnel me se está limpi, caminata me se está limpi. Para Deus sua palavra pode chegar até caminho de tinha que chegar. Quando na Alaska bota viva, a palavra tem que sair chega até na Chile. Amém.
que pa mo confrontar mi bom. Wak pa na abot ta pie di tropiezo. Wak mo abot ta si coscondi. Wak pa mo abot ta si garredo. Wak mo abot ta papel malo di hende. Wak pa bota turcos ang kita malo. Bobisa ng hasi orasyon pe. No mustra dede. Amen. Wak pa bota puro. Ato evalua po mes. Como ta evalua mes? Bom momento. Secreto com Deus. Bom momento devoto com Deus. Man. É porque ela bise por oração e boli mostra nang asubi pai dilante de Deus e eta recortar nang. Tulo qual ko basi. Não está em vano. Quem ko ayuda não está em vano. Quem ko hasi não está em vano para sombra. Tudo qual ko basi. Ora mo tabi ba de presença de Deus. Ta Deus tabi ba de bontabo mes mas. Jesus me sabisa. Bontabo mes mas. Ora como me pipa tempo. Ser guiado do Espírito Santo. Deus. De Deus, Pai profundo como, bota llegando, bota canando de dimensión que ya todo Espíritu Santo, nada no pode trova. Este pau de Deus que tem soso de movida. Contabo mes não vai profundo, contabo mes ainda pode incerto que tem no coração. Latros, lagabay. Boyo nang kung ketende, lagabay pa sombro kung anta pagano nanta. Botra pauta di pai boro dia pa nang. Pasoma Dios tabisa, pingko tubo karga nan sa kami. E karga nan di boyo ko bonito ko bosado ko kasaktur, unta tibo nanta. Asi bo mes lipi dilante Dios pa Dios ministrador diabo ng tur subida. Haleluya, profeta ng Romanang Tudling Domar Lopez, bendicionado ta. Bota neta may momento apropiado bota ni Dios ta ministra. Inasing katabisa i award manda algún humble bayope ila ka nang busca un humble kuya masimong. Amen? Tende bong. E santuario tambe aten. Comprende? Dios tabisa. Amen? E santuario. Manda, denegi, award, manda algún humble pa yopa. Onda ta yopa? Yopa, minda. Senhora, Dios su gloria ministrar te fez morto. Amen. Nos camoron paralela ta, nos ta paisaki paya, nos ta que derebe caminda, pa sombre é morto, carbon, e humble acordo 8 anos dormir. E glória que manifestador Pedro a curambo. Entre Pedro converti. Assim que vai about na manda yeme na yope. E senhora docro um senhora mané centurão. E com o caso converti tu anto el amor trende stime. E tapa ta na limos trende. Anto Deus a colso glória manifestada ante fe de morto. A uno se en centurão da capítulo 10. E centurão também sabe um soldado que tá contra o lei do Deus que tá trapa ele não inimigo não. Pero esta estima a Deus. Su caso completo. Antes não lhe mostra na isso que tenho que fazer. Lhe mostra na eu teu não. Lo qual não cometa papel humano. Me está convencido dessa que pessoa me estuda. Me está estudia. King James Amplify King James New Version. Study Bible. Tudo quando você da costa com da sinata. Te mais bom. Eta siga sinaki. Eta sinha mire esse sinaki. Ta se masinha, então me tá chefe over na romana.
Esta mostrava e mesmo coisa casoso de kung nangamanda yang ma Pedro pe senhora Camuri, o senhor kot na turta estima kot na limosta, agora que mostrava com centurião, humble soldado contra Deus nang kot na limosta no Deus com Deus tima anto kot devoto do com o angel Deus apresentar na GBC. Como limosta nang kot costa Maya. Anto Deus te kunena 5 para 5 e agora manda algum humble bayope caminho kami bayo po ilaka busca humble ko llama Simón natuurlijk. Ang sent por onting ko si Pedro. Pedro ko takanando si Bumarafia. Pedro ko Jesus di. Pedro botas ti mami. Pedro lo bore dami de tres bia gaita canta. Pedro Satanás vai me tras. E Pedro Dios Jesus rebuke. Asopikos, tending ng skip sa akin. Revelation 3:19. Revelation 3:19, Bible ta bisa. Dios ta estima, esunan kita disiplina, i-wash kayo, i-rebuke nang. Jesus ta estima Pedro. Pwede ko Pedro, riba pieda kilometra mi iglesia. Que mendi Pedro Apolo bir mi iglesia para firme. Pasomba ribe pieda. Caminho bota para aí. Piedra da peça edificar firme para poderoso. Amém. A 5. Esa. Agora, manda algum humble ba Yope e la que não busca é humble que chama Simão. Carabão Simão tá Pedro, não? Quem de na tambe tá word chama Pedro. Na 6. E aqui da cerca cortidor de cordão de cuero que chama Simão. Quem de su casta pegar com a mão. Deus a dona nang vai buscar humble aqui. Pastor mo tenga humble para aí, mi glória está manifestar. Vai buscar ave Deus, não? Deus está preparado. Para onde como chega, bota diferença. Quem como papi cune tem comida e glória. Os grandes Deus casi tempo. Porque quem como que perbo oração como tá assim, limpe bocas purificar. Tem unidade um acordo com o Espírito Santo como zeta como adoração. Junto diante do trono de Deus, tem unidade um acordo tormenta. Algo grande te vai suceder. Basta bocar na paralelo conosco. É o que é Santo. É poder do Espírito Santo. Pedro te sunca skibi. Epístola, Pedro 1, Pedro 2, Pedro 3. Kuta recordanos e sakinang. Aunque no se acaba. Nos nota sa, pero a vos sí no sa. A vos no sa y nos te comprende. Amén. Na 6 de misa. Na 7. E ora que o ángel que estava da papi é Cornélio Abay. Ela manda chama 2 de seus servidores e soldado devoto. Forde estão que estava a servir constantemente. Amém? Soldado devoto também. Espírito Santo, soldado devoto. Ora, para dizer soldado, te sonam que estava a comandar caminho do Deus não está. Deus está ministrando de não. Tem inimigo não. Deus está ministrando dentro da sua não que está para malo tipo. Aleluia. Dawo no. Soldado devoto forte estão que estava a servir constantemente e depois que ela explique na turcos ela mandou na Yopo. Yopo caminha Pedro, Deus a ministrar glorificar o mesmo todo Pedro e lá tem morto, é senhora morto com grande estima. A que Deus também mostra nós é soldado, é centurião. O inimigo mesmo, Deus está dentro. O inimigo ora bem na porta, da Deus a mandar. É um soldado, é um centurião. Pero ela manda buscar de Deus, Pedro. Mas o Deus sabe ser. Ora o inimigo bem na porta. O wak no, wak é Deus, wak o oração. Como tá assim? Anto esta bem na porta.
Manda de Dios. Bible tabi sa ora bo enemigo bimpedibo pang dunele. Amen. Gloria na Dios. Ambi kita soldado e judio ng santuarong alto. Pero esta duna limosna, pasome esa ora bo tun yudi Dios noting enemigo. Esungko tabo enemigo, tenche Dios su gloria te manifestar, pawa con leu botada en Cristo. Basta klar, pa permitir, basta klar pa lega llega, pa sombra work me bay kubo, resta den buku di Juan, pangkum de buku di Juan, capítulo 9. Pedro está canando, haciendo, en lo cual Jesús está pisa. Pita pai, pero mi está bini, vos anta recibe poder, y así, mescos comita así, y tienes poder conmigo. Pedro alante en capítulo 9, mita que también, de hechos están, promé muerto, o el gloria de Dios a mí manifesta. Amén. Mas Jesús di, con Marta, con María, te pe gloria de Dios, tu sonho labai. A ver, el Señor también tu sonho labai, te pa el gloria de Dios. Amén. Aleluya, yo, es tremendo Dios está, ¿no? El Señor también. El Señor, Camure, Nayope, en ese capítulo 9, a ver, Pedro no avisa, a ver, a mí te avisa, mas Jesús di, con Marta, con María. Ora na vimos que. Amén. Jesús di ko nang, pues no worry. Um sonho lá vai profundo, para a glória de Deus. Assim, Pedro também. É ori, você sabe. Ora vai diante tata, nada tem impossível, se tata tem yapi de morto. Amém. Ang kumiding tempo de Juan, capítulo 9. Amém. Glória a Deus. Amen. Y ora, Ramireza. Y ora, que estava a passar, ela mira homem que estava cego fora de seu nascimento. Amém? Entende? Pila que bom, telesa essa aqui, posso me estudar Bible, ama na miresa essa aqui, para me pôr 300 na placa de romana. Posso ame ta fo di mi cabeça, ame ta bindi lo qual que te skipi. E ti kumi, resta, Juan capítulo 9. Ato, paralelo com Hechos 9 com 10, ka kumisa. Amém? Acabamento de Hechos 9, 10. Nos tabaresa, 9, dentro da ora que estava essa que Jesus está cura é homem cego. E ora que estava a passar, ela mira homem que estava cego fora de seu nascimento. E seus discípulos não vão entrevistando, Rabi, da quem a peca é homem aqui, ou seu maior não? Tu ela nasce cego? Jesus a contestar, nem é homem aqui, nem seu maior não a peca. Mas essa que estava é obra de Deus, guardo. A obra de Deus guarda manifestada em Jé. Essa aqui é a obra de Deus guarda manifestada em Jé. É um paralítico diante de Noa. Cambia a nasce paralítico. É a obra de Deus manifestada para ter o pueblo convertido. Amém. Deus ini a perfeição e para tudo o qual que estás querendo vira reto. Maleza que turcos não está nada para Deus, está costando com a bini. Pero Deus traz-nos como sua imagem de semelhança. Limpa tu puro, então está perfeito. Pero é picar 30, se a quita. Pero agora, que nós a receber é poder, é Cristo
pek kuta Dios mes. Awo ko nos recibir nos vida pek, nos tabay en number. Como su imagen de semejanza. Todo lo cual ku ela hace, nos lo hace manera of mas ku e. Anto sei, Pedro, a mostra. Manosa. Pani Pedro ang tapisa ding 2 Pedro. De fora de Moisés, que tu é profeta não, e nós apóstolos com a cana, com a micho, com a mira, e nós está entregando a poço, né, fé preciosa que nós também está tendo. Ei, amém. Depois de Pedro não, está para nós e escrever. Pedro está canando maneira Jesus. Dios denje. Pisa no bisa man Jesus pisa. Paso carbono sabihin di epistola ng di Pedro Kumanang mandadeng hechos na. Pasplika esa kinako Jesus. Si kunanta unto kunin. Pisa Pedro no pisa. Na yope senhora kalalanta ku Dios ang fimor bisa isang no, ela vai em sonho profundo. Para a glória de Deus. Pero aqui Jesus está explica-nos. Tapos aí, esta manda-nos ainda para nós papapia. Ensinança completa é paralelo de Jesus a assim. A senhora não vem para morrer na hora. É trabalho de Deus tem que continuar para a glória. Sonho profundo lá vai. É hamburg de 8 anos dormir. Do lobby da hora sossega na pós. Tá tinha senhora. É só sentar tanto ano. É só sentar. Trabalhava, pero ele diz prestação, amém, para glória de Deus. A senhora é só dormir 8 anos para glória de, assim é que glória de Deus. Tapanosa. Então que te explica é centuarão. Humble devoto na Deus, pero estava ta centuarão. Jefe de todo soldado tem qual coelho de um preso. Kiko. Pero estava ta conoce Deus. Amém. Estava ta conoce Deus. Estava ta devoto. Tanto soldado também dela man Deus ang la presenta na je. Pois a glória de Deus tem que te manifestar para nós compreender. Ora na que nós está devoto. Ora na que nós está parado. Ora na que nós está purificar. Ora na que nós yunan. Tem man de Deus. Boy yunan por si turcos. Boca saquem. Pero não demanda de Deus, ora para ter paz no meu coração. Quando tu te demanda de Deus, você está limpo, que me passou ali para a vida está limpa. É casa de Deus, Espírito Santo de Bíblia, tem sua casa limpa. Você casa caminho para a Bíblia, para purificar, tem ordem. A tua balaca, boy, não que turco também para Deus. Não tem respeito, a teu rei tem paz, a teu rei é angel também de cerca. E anche está dentro. Passou para compreender a escritura. Para compreender o que está bisa. Para compreender turcos. Punta por na ita bisa, binibos ang turco, buta kansa. Buta karga. Turco peso. Nandun ta dibo, único cos que Joshua 24:5. Ami como casto sirve Senhor, abo ko bokas que mendi bokas, abo, bokas na Deus. Então é tempo apropriado, antabing na Cristo. É mesmo tu preocupação pabo, é seita bo oração, então bokas ta entregar na Deus. Abo te canal, abo te sungko ta pintura ainda, abo ta para conosco, abo é glória pinturia, bosta devoto. E hanggang ta para na porta. Di ko ta para ina.
pong rumana, ikot na paraing na pasombra. E gloria ta manifestat tordi Pedro, Jesus, e sunang para receber poder, anto kuta dispuesto para cargar ministerio anto ganas de de Dios. Amen. Jesus contesta nang ni ihombre aqui ni su maior nang no apeca, mas essa que tapa é obra nan de Deus word manifestada em je. Nós, mesmo na 4, Juan capítulo 9, versículo 4, nós mestrasi é obra nan de esum comanda nós, tem conosco, tem cuta de dia, a noite está chegando, e ora com nenhum gente não por trás, mientras comita do mundo, mita é luz do mundo, amém? Como disse a Masha Gomes, irmão. Nós, nós mestre assim, é obra nandi é sunco amanda nós. Pedro tá assim, ele avisa Pedro nang guardami, Pedro nang guarde, ato etico nang vamos a receber poder. 10 días na bay junto, en unidad de un acuerdo, guarde, ela vamos de candela. Ato na receber poder. Pedro não sabe nada mais. Se isso é cana, etas quarta papel, lanta bocana, lanta fecha kami, então sem nada, desejo de visa, para sombra, de glória de Deus, a glória de Deus. Amém? Então na Juan 9, versículo 31. Corte saque macha pomes. Skipie Juan 9, versículo 31. Tende que te pisa aqui, não? Não sabe que Deus não te escuta pecado. Amém. Mas se gente teme Deus e hace su voluntad, te escuché. Amén. ¿Vos tenés ahí? Amén. Comprender, ¿no? Porque de Juan, versículo 9, 31. Amén. No sabe que Dios no te escucha, pecador. Mas si un gente teme Dios, como un escuadrón. Tata un pecador, como un soldado grande, ta, pero etapa ta teme Dios. Etapa ta trabalho árduo, soldado, escuadrón bien con aqui, pero etapa ta teme Dios. Então Deus está escutando. Deus manda ángeles se caché. Ele manda estudo não profundo mito do romano aqui. Para romano como de buki hechos não, o tudo lo qual Pedro não assim, tananta el lasto forbilde para nós. Depois me topai de buki de Pablo Asina. Para nós chegar perto. Na Santiago, Pedro para nos ter revelação. Nós temos que comportar essa que não bom. Para compreender a revelação. Quando tu seança da América se bem, então me drage over. Juan 9:31. Não sabe que Deus não te escuta, pecador. Mas se gente teme Deus, está su voluntad, sim. É esquadrão. É santuarão. Carbono,
Teniki na Hechos ng 10 bis award tapat ating hombre na kasarea di Kuya Cornelio es sentuarong kulo kitapat award di may patayong Italiano. Kuno ta sirbi Dios. Batalyon inclusive pero lang bis esiten de bom humble devoto kutapat ang teme Dios. Pinosare sa void ng 9:31 bang Dios no atiende oración de pecador. Amo que tu pecador está pasando tú son la grande, ¿tá? Pero esta teme Dios. Amén. Junto con tu reina de su casa. Gloria a Dios, poderoso Dios, Tarumán. Esta teme Dios. Junto con tu reina de su casa. Ando está aquí. Dios apise. Ayama e humble. Como minis glorificame mis tordiche e mume tenga mume te fe morta pe lo cual como que pasó de soso de que nampa poco no se mi gloria más de cerca mi humana no se quédate aquí mañana nos sigue con capítulo 10 versículo 9 humano guarda si anotación vamos a wak nambos a mes también amén el divino estudio no te dan que por palabra. Thank you, Dios, por lo cual no te ocupa, papia. Thank you, Dios, estaba ministrado con Tami. Thank you, Dios, por estudio ng bíblico, Señor, Dios, dado con nuestro Pai Denche. Thank you, Dios, dado pa abotación con ta papia, con nuestra papia. Thank you, Señor, Dios, dado por poder grande, Señor, Dios. Thank you pa cada profeta que tanto con nos. Thank you pa cada rumán que tanto con nos. Thank you pa estudio, Dios, cultura recibida en el nombre de Cristo Jesús. Dado el día saber, hecha marzo aquí, Señor, Dios, 23 de junio, está bendicionado. Manda la palabra, settle down. No lanta pura vez nada. Bali apanya ba orasyon ng batin de alabanza. Y para recibir lo cual con Dios, ta kira papi din mo vida, tumatari mo resta. Anto, permiti Dios, llega camino, tengo llega, tenga mente que amén. E gloria, lumang tati Dios, no tati nos, no hay fuerza sin nada, sintamo relax, su resta kasi naki, anto laga Dios, su trabajo queda, y mo pida, ven, en nombre de Cristo Jesús. Laga no se wala ka Yeshua, thank you kung adorasyon, imirumanan tur. Mosta kita sinikita mo yan ko Diyos kaya, amen. Lagi pala, ministrar de mente kita mo pida, hallelujah. Aleluya, Yeshua yo. Yeshua, untiri ba tete Dios, tete Dukot, Profeta Ruth Melemedani, Profeta Shanet, Profeta Indira Hato, Profeta Zoraida, Tor, Sandra, Noste, Tor, Pope Pasiar, Antonio Senchi, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Thank you, Tata. Aleluya. Sí, Señor. Fiel Tata. Aleluya. Gloria a Dios. Fiel. Yeshua. Yeshua. Aleluya. Sí, Señor. Yeshua. Ha sido fiel. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya, gloria a Dios, sí Señor. Levanta tus manos, Yeshua ha sido fiel, Él me ha sostenido, en Él esperaremos pueblo, agradecerle al Rey, Yeshua ha sido fiel. Aleluya, gloria a Dios. Permaneceré en la tormenta, esperaré, aunque tarde la respuesta. Yeshua, en ti confío. Permaneceré en la tormenta, esperaré, aunque tarde la respuesta. Yeshua, en ti
mi vida. Ven, Ruach HaKodesh, Aleluya, gloria a Dios, sí Señor. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, sí Señor. una Yes. vez más conmigo, Jesús. Ora papá, te revía la santo robo, te aleluya. Gloria a Dios, sí Señor. Me has sostenido, en él esperaré. Vamos pueblo, díselo. Jesús ha sido fiel, Aleluya. él me ha sostenido, en él esperaré. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios, sí Señor. Me ha sostenido, Aleluya, yes. Aleluya. Porque tenía hecho hermano, aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Ha sido fiel. él me ha sostenido, Aleluya. esperaré. Gracias, Señor. Jesús Aleluya, gloria a Dios. ha sido So fiel, fiel. me ha sostenido, en él esperaré. Pues pueblo, levanta tu voz y le permaneceré. En la tormenta esperaré, aunque tarde la respuesta. Yeshua, en ti confío. Permaneceré en la tormenta, esperaré, aunque tarde la respuesta. Yeshua, en ti confío. Permaneceré en la tormenta, esperaré, aunque tarde la respuesta. Yeshua, en ti confío. Ven, Ruach HaKodesh, ven. Ven, Ruach HaKodesh, ven. Ven, Ruach HaKodesh, ven. Aleluya. Ruach HaKodesh, ven. Aleluya. Aleluya. Yeshua ha sido fiel, Sí, Señor. me ha sostenido, Aleluya. en él esperaré. Yeshua ha sido fiel, él me ha sostenido, en él esperaré. Levanta tus manos, Yeshua.
sido fiel, Él me ha sostenido, en Él esperaré. Vamos pueblo, agradecerle al Rey. Ruach HaKodesh, Ruach HaKodesh, Ruach HaKodesh, permaneceré en la tormenta, esperaré, aunque tarde la respuesta. Yeshua, en ti confío, permaneceré en la tormenta. Tumanang asinigin o secretamaya kita to Dios, para poder mo gloria e nos tur queda en la presencia de Dios, que palabra de Dios es sinta rustig, es sinta rustig, por me como lantas tu cos pura, pe atmósfera, anto para atender de Dios, que Dios que bo así ave, anto poco para ver lo cual conoce papi, y pechamen, Espíritu Santo, posicionado completo. A purificação de bebida e bocas, importante. Wala nada, ni botão chiquito, kuta dem bocas, com nota de Deus, anto kuta contra el local kuta escrevi, stroba a presença de Deus, de manifestar de bocas, pe ángel poderia também. Glória a Deus. Dia bendicionava mi rumana também, e shalom, temo yango Deus que, aleluia. E Senhor, temo yango Deus que, nos tem. Aleluya. Gloria a Dios. De mañana con Dios que pa sombra del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios por muralla. Tu por pasa boa. Aleluya. Nuestra palabra Dios. Fijo, limpio, poderoso. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Tata tanki, tata. Loro vosotros, robo, se tere, bebe. Aleluya. Pray, aparte palabra de Dios, indira dun si diabetes, profeta, aleluya. Tranquilidad, Dios, por palabras tremendo, poderoso. Shalom, hermano, tu estima otro, mi hermano estima. Misterio mi bendición, y chapchalón, te chapierna, tipo live, tipo Facebook, live, tipo YouTube. Palabra, Señor, Dios, estás ministrando tu día de nuevo, Dios, aleluya. Oh, gracias, perseguirnos duro, Dios. Aleluya. Aleluya, manera Dios que. No manera nos que aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Thank you, Señor. Sí, Señor, aleluya, tremendo. Aleluya, sí, Señor. Gloria, gloria, gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Thank you, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Thank you, Papa, gloria. Thank you, Señor. Aleluya. Can we just tear down the walls of the church building? Go out in the streets and preach. Aleluya. All of God's Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Bendición al pueblo de Dios de México. Aleluya. Go out in the streets and preach to all of God's children. It's not enough to go to church just one day per week. You barely read your Bible, acting like you have the Spirit to speak. Aleluya. In the old days, the saints Ora would baba sete. anoint each other's feet. And in the Bible, Jesus spent most of his time in the street. Can we just tear down the walls
of the church building. Go out in the streets and preach to all of God's children. Can we just tear down the walls of the church building? Go out in the streets and preach to all of God's children. It's our calling to give people what they need. It's our Missionary job to Basilia, go out, Diyos binusunabot namin and dito yan. Hallelujah. Yes, I calling to give people what they need. It's our job to go out and plant as many seeds. Can we just tear down the walls of the church building? Go out in the streets and preach to all of God's children. Can we just tear down the walls of the church building? Go out in the streets and preach to all of God's children. Hallelujah. Karababababasete. Estem de Dios tende. Oh, it had to be God's because it was different than anyone's. Hallelujah. Oh, yeah. Here was this voice that called my name. Here was this voice that helped me change. Here was this voice that took away my pain. Because of that voice, I'll never be the same. He spoke to me in my darkest hour. I never heard anything that had so much power. I didn't know where the voice was coming from, but I'm telling y'all, it was different than anyone's. It was this voice that just called me out. Oh, it was this voice that I knew nothing about. Oh, it was this voice that took away all of my doubt. Because of this voice, Estem de Dios. Estem de Dios. Hallelujah. It spoke to me in my darkest hour. I never heard anything that had so much power. I didn't know where the voice was coming from, but I'm telling y'all, it was different than anyone's. It was this voice that was different than the rest. Hallelujah. Miro mga sini ki ministerio sa bendición na. Hallelujah. It was this voice that got me through my mess. Sa kami Because of Faith this Turcos. voice, Hallelujah. I can truly say I'm blessed. Oh, it spoke to me. Papya ko mi Diyos. Papya ko nos Diyos. I never heard anything that had so much power. I didn't know where the voice was coming from, but I'm telling y'all, it was different than anyone's. Hallelujah. Gloria a Dios. I hear it when I'm happy, I hear it when I'm hurt. I hear it at home, I hear it at work. I hear it when I'm happy, I hear it when I'm hurt. It spoke to me. Alidiana. Un día bendición na pa po Lidiana. I Hallelujah. never heard anything
coming from. But I'm telling y'all, it was different than anyone. Mana sini que ministerio mita bendiciona, no se decía na turo mana un día bendiciona, anto tema yang kujus que me inta triampamite, aleluya. Gloria a Dios, sí Señor. Tremendo me inter humana, aleluya. Dios a mí